Osina taimi hele umi I to feel to watu ai for iyo fa along mona fa mole mole wa ufoi ole tanga taola oche ono sai e wina singa Tenu iai, umasani ai, hai e manatua, o se me lava malona tawi, awane I e fape, o te le I faiatu. Awas for my, o te le faiatu. Umana o faiatu Awas for my O te lei faiatu Te mo o mia hau Pea malingi loi mata Faia o mawhamalu Ia soleanga Tua tulo tau au E te mapuane hai Ia e malia paua se mea Ua o mawhai Awas for my O te lei faiatu Wa umana o faiatu Awas for my O te lei faiatu Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai O solela talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua I ai mai se fo I o le sila mai moa E le nei au uli o le asolulu o le o ngā totonu ga le mū o le vaiaso. Ia wa ato ia I le whao aso o le masina fau le nei o iuni, lua awhe lua se furu ma le lima o leo te mawai atu, lua se furu ma le wha minute o leo mo te ai nei ia le itu la e wha. Wha moe o lo manuia oe, wha moe fo I sa le lei lau tau maftanga, ma le fionga ia taito taloto taleni, I le tau aveina o le tātou ngā ruenga I le nei aso. Moli e tuai le wha maloma le wha aftai lau fionga taito, maua lau malosi, mga ia e alusa o le whale. E le ngā tai lea, ia wha aftai ua ala wha I fo I le atunu I le tai ao na le la. I na ua ngā e le la, ma la usu le atunu I ona tiute, ma Faiva masani, e pei ona te tofi iai.
o leo fo o tātou whenua I seisi whapoponga o le tātou Polokalame o le Gagaifo o Faiva o Samoa ia whapena fo I ma le tātou Polokalame Masani ia o le malu I whale o leo ua mapu mai ia na to ai tau nuu fo ia le sao le fionga I le tamaitai le whaletua ia o stasi fo I o whonga o le tātou Polokalame e mele palamo after le tu o mo le nei a vadoma laulau ia I se teimi wha mai o le whaatalofa ma le wha pa iatu le atunu a mo le teimi nei whaatalofa atu lau fionga le tamaitai ma lo le soifu manu ia ma lo fo I le tau watau te lau wa ma lulu ma wha le tolu le tala le tau ia upu masani o le atunu e whai iaso wha penei e wha poponi aso ua ia ai le tu ua I as folau le tu ua ia me te tau le whai ma lo le soifu manu ia I lau fionga le whaletua e mele fionga sabea ia malo foi soifua manuia I lau fionga ia mai se le whamanatuina o le ngana Samoa I le neiva yaso ia whaatalo whaatafo I le mamalo le atunu o te mama tina o whawhengainga ma whaletua ia whapea fo ialo ma whanau le nei yaso ia te lo matua manuia tele lava le whamanatuina o le ngana Samoa I le neiva yaso malo soifua alo fo le lagi e baba le lagi matafi le tauata I tiu te mawhaiva alo Filipa ia o leo ua vasanga tutusa ia le whamna tuina le ngata o le tuto o tasi o le tātou watunuu ia o le whamna tuina fo I o le tāua tele o le ngangana Samoa mo a tātou whanau e meise o I tātou uma whamanatu mai ai le tāua tele o le ngangana a le eise ngangana o le aise whaasino manga, a le aise whaasino manga, o le intangata, o le lopo wheme e o mai ei tātou, po intangata o nu ese, po o ni mea whapena. Ia, nā mai le nā mai aso, ia me se fo I wheau mga ruenga o lo whenga iai. Ia, mana, ia lava vai aso e whai a fo sina pisi o lo te le lava le mamalo le tunu ia whapea fo I maisi tangata anu o lo ai pele ma ketsi le taimi nei ona o lea lava e mana ia lava le vai tau le nei e whaatawai le se mautafo ona o le wa amata na saulalo ia tato interest rates o lea lava e fo ia mana ia lava le tau o mauta le nei vai tau se whaataita inga ia ona my clients bought a house I West Auckland e tolupo tumoe I eilo na section as a standalone ia fito se lau fast fully bafe, so that's a really good price I le market I le taimi nei, so lo iai lava nai whale o lea ma whai o na ngā whatia. Ia, malo, tā ua tele le tā whasoa, ia o lo o whaua pēo, o na tilo o tātou tangata, ia ma vea fo I le tā Polokalame mata I ala fo I le whasoa di hei I whai unga tangata I whai. Ia, mai se I lātou ua loa o na tilo le marketi. A ua malolo retire le tō tele o nisi. A olo iai na I lātou se leni fo I lea. Na whaaputu mai le tele o tausanga sa ngā rurue ai. Ia lela ua whaalongolongo mai le tā Polokalame. Whawpe ia le a apato le atunu o fo I lea ma talano atu lava awa olo whai ama ave I lau telefoni e tolu le wha ia tangata I wala au mai lea vai teimi pe a mai al tā Polokalame. E matu ua iai lau telefoni. Ia, whaftai sabea olo e iai lava e o lava I stay me o matu tā Polokalame ia. O lawa I ni messages a nisa lama malu le atunu o ni tūlanga lava o lai fia wha amala mala maatili. Ia olo te le lava le sosoani ma le wha amanatu pe le mamalu le atunu le tātou Polokalame o na e ese lava na i o na vaenga lai fia mala mala mai I le mamalu le atunu so e te le lava le au ngā ma le tāua le tā Polokalame ma le whaatalanoa sa vea. Tātalanoa mo bua I le whaamamala mai na o le first home loan ai o le minimum deposit o le 5%. Sao noa I le mtaupu le awa ni tūlanga e anga waa I ai. Taitele mo le fasili, tu sa o le first home loan o le tūlanga le pe i guarantee pe underwritten mai I kainga ora. O luna winga, wa o bank sile taimi nei, o le deposit bito I lai titi lava lai ma whai o na process e banks, e se fulu pasene o le tau o le mauta le te fia mana oai. A o le first home loan la, a whape o lai ei sau 5% o le tau o le whale le te mana oai. Ia ana ma whai leo na te tilo mau ili pe
pe mawhai ona ngā whatia tātou, pe eligible for tātou. So the minimum requirement, it's a tawana so 5%. Or the first home loan, it's part of the agreement between Kaingaora ma some of the banks, ele la vea o my banks. So some of the banks o le lato te ile lato agreement lea e mawhaia ia lato ona process applications. Pe awha pe meet le criteria, so e se le criteria e set up e Kaingaora. E iei foi le criteria mwhainga add ia le bank ia make sure o la meet uma requirements here. So 5% low deposit minimum. O le tūlanga le tau income. A whapea to atasi le tangata le la a apalai, a single applicant. Ai le aini o walo. Ia o low income, it must be 95,000 or less. Ibas fully maafi or less in a year. A whapea e se te mama sina or couple or brothers and sisters. E to o lua applicants e le aini lua alo. The maximum for your income, whaatasi la ua le tausanga atoa, e se lau 5 afe. I e whaapea foi pia whaapea, it's a couple a yeini la alo ma whanau. O le maximum, pawale o le mea tau, iei sino na, pe iei se pa pui o le income le wa a whaapea, e to tolu tātou, ia ata I 5 ono afe le tangata, ia wa over to the criteria. So, or se lau 5 afe lava le maximum income for a couple, or a couple with no kids, ia o inala le pe e sina outside most of our people, but o la lava ye lava no le mana ye le ona lai underwritten by Kaingaora, ona mawhai ye le ona tilo ye tātou pe ngā whatia e tātou le, are we eligible before we even look at processing through the bank pe a whaapea e whaonga I le criteria le bank. Malo, whaamtai tā ua tele. O loro winga, o loo whaonga pele polo kalambele na le Housing New Zealand. O le assessment la a fie fui o le amatanga lava o talanoanga ne. Ia, o le tūlanga lava na, walanga fo i o mātou le tam whai tilo pe, are we eligible? Do we meet the requirement le mana na o mai le Kaingaora as well as the bank le la avele tato application? A whaapelo le whai atu eligible. Ia, ona whaasololo leo le tato paperwork o me ie masan ia le tato pisilipi o tato bank statements a tūlanga o mai ia e mawhai ona analyze ma submit lo tato application. So yes, wa ole me mo lava nau titule ona o le manai o le first home loan o laila I titilo na deposit. To e mawhai ai to sa lava pela I titilo deposit. O lai mawhai na eligible tato I cheaper interest rates. O lona whata ita inga mo le our client lena settle la to file this week or looking at settling o le under the first home loan. Yeah. A whaapea e le qualify lato under the first home loan wana o le 5% le lato deposit. O le lato interest rate would have been 5.7 to 5.9. Under the first home loan, while le qualify tato I le special interest rate, ia e whaate sima le iwa 5, so 4.95. So o le se senga leo le mana ia leo o le benefiti lea if we can be eligible under the first home loan. O la ye le tato special interest rates, and also e mawhai e ona eligible tato ini cashback e mawhai ona au mai le banki. If so ani tutongi e nisi tato fees like your le fees le lo ia matulanga whapea. Tā uala o lenga lewa e tali de isi fasili ia fole o le ala le first home loan fa feo na ngaioi, how does it work? Yeah, o a fo I criteria for the first home loan. Mana ia le mai fatasi ina le saunanga lau fi onga mai tap. Ia sa mana ia wa o lewa ia le income, ia wa o lisi fo I tūlanga le mana o e wai a abatul application I le bank. Ia fo I le vaenga le mana o Kaingaora ia awana ia ni tato savings or any assets fo ina e laiti tilo la tau pe mawhai ona whaatau ese atu surplus assets. E whaonga ai le tato e au mai e sosoani le deposit. So, o le silato criteria e awana I over atu le se fulu afe, any liquid assets or any shares moni tūlanga whapea wai
o le tala kainga ora o le guarantee la tau. So if you can withdraw mai tatou aseta ia if liu tupe, if soswani le tatou deposit, then that will also mean their liability is a little bit lower. I le latou vaenga le la guarantee. Wala tu ngā fees I tilo ia I mo le first home loan. Pana ia le silisa vea tu sa o le fee a le kainga ora, which is what we call a low equity margin or low equity premium, is a one-off fee sa 0.5% o le loan atua o le were just from the 1st of July o le la a me I lunga le 1.2% o le based on the amount o le tatou mo kesi le la ia. So it's now from 0.5 to 1.2 effective from the 1st of July o le fuafua le au whai le tatou mo kesi. Ia o le se fi walanga fo yo leilalo mai le 2% le tatou deposit o le registered valuation. Right. Wa umalona approve mai le bank le tatou application wa e alu le suelo maota wa umalona pasia mai le bank le fale le wa mana o tatou. Ia o le next step lo le registered valuation o le sila fi le it's tauna tu stono le tatou paketi. So you're looking at possibly maybe le iwa selau ana ile afe lua selau, somewhere around there, depending le fale le la value. Yeah, o le si fo tūlanga titila ia, you might need a builder's report. As for your own, sometimes in mana o mia le bank, but most of the time it's for your own peace of mind. Yeah, tira sila po ia ini mea ne ele o iloa atu e tātou, but a expert builder could look into a builder's report. So you'll listen for tūlanga le titilo ia plus le tātou pili le loia. Why we can't do it without the lawyer for you. So o tūlanga o mawhapea sauna tu tono le tātou paketi le vai. O le staka talanga o tō tele la tō e wala au mai. O le sunga ya Thomas, o le numera Thomas, e pei fōringa mai ua avele tātou talanoa ma lea fo ialo le tunu. Ua expose ai ia lana tāleni malona to mai foi. Ma whātua tua ina e tangata. E le ngata ina I titi le taule lea. Wātua na taulangi. Ai o le lei o lana wha Samoa. Mai atangia mai foi. Le whai mea foi le ato o toa o lana tautua. Ia. E tele tangata wala o mai numera le aleuso. E whewtanga inga la nei e wha ngā solo e winga I whale tupe ma loans e mo me whai. E a fia u mai a whale tupe I mene pele ai there are certain banks that the kainga ora can use for such trading and loans for the first time. Yeah, mana e te lele fasili. Wa for your first home loan, e lela there on my banks. Okay. So the only banks that will have an agreement le mawhai matona access under the first home loan is your SBS, which is Southern Building Society, your cooperative bank, your Westpac, cooperative bank Westpac, ele la vea ile ASB, ele la vea ile BNZ, ele la vea I fo ile ANZ. So there are certain banks tilo yaima so Unity, which used to be New Zealand Credit Union. So walesi vaenga na mana ye fo ila to interest rates. So there are banks lava o le mawhai mato na access ai through le first home loan ai le ele o la vea o my banks il sai mil nei. Ia. Le ala wa saudo ele na fia I o le telo o le tupe. E ma fu se o le ala ni wha munianga mani benefiti fo le wha ngai no for le tupe nei lalo le porkalambe le o le first home loan fo le tawala atu I applications atu I for le tupe nei. Ua wafo le mana ia nai le whape o tasi se bank o le la bea e pes whatete inga my client le la titilo nei e na avel application le cooperative bank as well as Westpac. Yeah, one bank approved 500 and one bank approved 690. So o la yelo na ese senga o le tūlanga le e mana ia pe a le whaonga o mātou mortgage brokers. O na lai mātou te ilo o mapo a different criteria se e mawhai o na tilo ia banks ese wa o lona benefiti lea under the first home loan o lai mawhai e tātou o na access your special rates
what banks umalava there, they are very competitive rates, and any special rates they offer through the brokers. Yeah, and mawhaia mātou want to negotiate on your behalf. So, tele lava le benefits e mawhaia iona tilo tātou po whele me best suited mo le clients le now, and if they are eligible under the first home loan. A whaila te anga waa mo le whai o lau first home loan. E se whatapula a vo le umi te nofo ai le property lea, le we whataua, ma whai eisisi au fufuanga vo le anga i lunga. E se whatapula o tausanga taule nofo i le mauta lea. Mana ia te le sili, ele ai se whatapula, ele o iai se i le vaitaule nei, ele o iai se whatapula awa o li siva inga lena iai like lenga share equity, le sa iai kai ngaura share equity, you had to stay in the property for a minimum period of time. O le tūlanga la le under the first home loan, ele o iai se na whatapula. At this stage, so it might change in the future, but for now, e pulea oe la like ton yo wala titilo mo kesi e mana o sell in a year's time if I just fale la po that would be your call. So at this stage, no. La tafu ya se tu loa le vesili le na vesili mai stinga to lale umi o le tausanga po o se vai taimi o le tausanga e mawhaiuna e vesili mo se equity fo le mato e vavai po lale appraisal le mawhaiuna whaatino lo fale. Mana ia tele le fasili. Awa foi o tūlanga lea e depend lava po lea lea le marketi. Wa tusa o vaenga ia mawhai ei ona whaalu I lunga le tātou equity e te o le tātou mauta. First, o le vave lava na reduce le tātou mokesi. Whaasau lalu le amount le o le mokesi versus the value le fale. Lona lua ia pe alu I lunga le marketi. So if the housing market goes up, yeah, o lona winga lawa iai le value lo fale lawa increase based on the market. So, ele o iai se taimi whaatapula, but I usually would say maybe after 6 months, it pays to have a look. Now I can have a look online to see po iai se estimate value, na compare le ilo mo kesi le o le taimi le. Yeah, then I can give you an idea, but generally speaking, you probably need to be over a year. Again, depending on the time you're marketing. Yeah, you could be increasing the equity for the value low file a lot quicker than what we thought. So, but from what we've seen, probably maybe 6 to 12 months. Ale fasili whapopo tu fo le tātalanga. O ani mea e affect pe influence ai I le marketi ma oso wha mai malosi I lunga ia le tau ia pe pa u ma walalo fo I lea taimi ma lea taimi o le tausanga. What are some of the influences and that affects the market now and then, you know, during the 12 months period? Well, now it's a little silly. That's $1 million question, Sabir. O nei tele lava ona factors e tūtonu o tūlanga whape. One would be immigration, depending lava le tele o tangata ia e whi malanga ai, and obviously if there's more demand on the market, o la iti e whale e whaatau ese atu, then that means it could push the value of the houses up. And also just the monetary terms in Merle Reserve Bank. So there's a lot of different factors. Inflation. So then impact immigration or income, so or for the demand on the housing market. So all a combination of different factors. Impact and inflation, the OCR, so a whole lot of different factors in whaiana to its own. Ai I lau lava sila le market. I le mafuanga e ti ngā o na taunga tā whale au kilani nei. Ai le umal demand ma le mana onga fo leo tangata e o mai eno nofo au kilani mafu o sea. Ona o le location, o nisi mea whaafiwhia, o le tala o le tau,
the flatness of the land ma tulanga whapena. Ia whatu I fo ia ma o tātou tūla lata le international airport ma mea whapea. Yeah, man, I think from my observation, it's like the business hub. O le tele lava o pe o le tele o ngā luenga ma me whapena. A lot of opportunities. E te tonu lava o Kilangi is most of the working class. O le tele pisinisi, they all seem to be within the Auckland region. Yunga kelele o le demand, and I suppose at the moment it seems to be wa amata le vaenga le wa amata le lika e wa tirtile move out of Auckland. I au maile si vaenga la itile, so it just seems to be the business, the opportunities ma me o ma whapele la yuna on a tele level the fear. Yeah, I may foi tato Samoa pela tala tele e pore alwa Samoa. Yeah, lena. Ole ia terms of masane na whangai no le low margin equity ia male low equity premium o a wing o terminologies ia le whalongolongo mai le tunu. Yeah, man, ia tele tu sa ole low equity margin and low equity premium o mea lua e apalai pe ai lalo mai o le lua se 40% le tato deposits. So you will either pay a low equity premium or a low equity margin depending on the bank le la tato wai. So ole low equity premium to sa ole pasene le alela a fa'aliu tupe pe fa'aliu a one-off fee. So you will pay that as a one-off fee if it's 0.5%. So instead of the margin of interest they added to tonu low interest rate, la fa'aliu tupe la le 0.5% le, and you pay a one-off fee. Yeah. I whapea o banks here whaonganga le low equity margin, so that 0.5% o le awha o popo I low interest rate, so instead of a one-off fee, le awha o popo I low interest rate, so they apply for the same thing, pe ala I titilo deposit I lalo o le lua se 40% ai o lona ese senga o isi banks e whaongai la tau le low equity premium, one-off fee, or isi banks e whaongai la tau le low equity margin, which is the same percentage, one e wha lino I tupe as a one-off fee, and one would be the same percentage added I low interest rate le la tonu. O le whela o mea ia e tā ua ma benefitiel tangata, is it a one-off payment or is a continuous thing added to your interest and payment? Mana ia te lele silly. From our experience, a one-off fee, once you pay, it's done. And plus all a one-off fee for your lela add afa pay a yaiso cash, and you can pay the one-off fee up front. Yeah, it's a mo feel na. Una lai ai afa pay fa popo ilungo le tatu mo ke si mantu for your lela add interest. So over the afa pe torus futa usanga lela fa yeri tatu mo kes. Yeah, or torus futa usanga lela earn interest lela fa popo interest on that. That's why I was saying. Yeah. Low equity margin. E mawhaia le bank on to review pa whaape walu lunga le value le tatou fale. I was so lalo le tatou mo kesi. So we can put a request to the bank. Pe a whaape o lawa ye le tatou minimum 20% equity to tonu. E mawhaia na awe le tatou talosanga. Most banks will are happy to review maybe after 6 months. A whaape o lawa ye le tatou i e mawhaia na awe le talosanga pe mawhaia na review e remove SMA le low equity margin le na whapopo. Malo, whaftai tā ua tele ele whafonga mai le tātua tunu, lau malo masani le whaletua ia e mele palamo. Tā ua tele le mata upolo talanoina nei. Ai mawhai ona ewa au iai lana telefoni, o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o, toi whafonga le nubera lana. O lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o. Ma nei le sema o se awanoa e te wala aue ia e mele, na maua la ia leo le teimi te lele na e wha manino a toa ai isi fesiri. Ma e maana malama le lei iai. O na whai e leo lau whai unga. O le fesiri muri I lau whionga le te maitai. O le a le te le, po le a le value, o le wha o ngā ina, ma le tā ua,
e o tātou tangata o le wala au atu I lau fionga, bale ngā ruenga le te whaia e tala noa ai I whale tupe, e ama whiutanga I ma whale tupe, e whai mō lātou sui, ma whonga tau mori, I nei whiutanga inga umalawa, ai eise tutongi o lea whātinonga o le ngā ruenga. Ia mana, ia tele le sili sabea, ia o le tūlanga le o le mortgage advisor, o le mana ia le whaonga o se mortgage advisor, whether it's myself or sisi mortgage advisor, o lea e malama le mātou po o ai ia tūlanga mana o mia different banks. O le mana ia fo ia le tasis the banks o mātou access ina. For me, I have access to all the banks. So o lai ma whaia na mātou tilo a whapea le meet my lesi bank le te iai le taimi nei lo mana onga. Ia ma whaia na mātou tilo po whea se bank e ma whaia yo na meet le tato requirement. O le si fwoi me mana ia ona e tele i o whiu ia inga ma banks. O tātou e pe e whaisina le malamalama isi taimi le e te kakope mai ala waenga la ia mga le I lawa I le taimi ai le o lava tele le malamalama pe wha tu mai le tātou ngana pe ma whaia na wha malamalama atili. So the value of using a mortgage broker I le oi lava ngana ia wha malamalama ma simplify mai I lalo le process. So e wai tele le whiu ia inga I le va le bank o le lawyer o le agent me whapea. Ai ma whaia na sosoani ia wha malamalama ma make the process a little bit smoother and simple. We do our best to make sure it's simple. E tau simplify mai ia wha malamalama I lau lava ngana. So me whapea nae e te le lava lo naonga. And we can also make sure we put your proposal together to the best possible way. E ma whaia ia le bank ona tilo ma simplify le tato application le la abe. I o le si whai mea mana ia ona o le most of the time, it's tongi mātou le bank ka. So what I say, ele eise tongi, but might be an off chance there might be a fee o le tūlanga le pea whapea, so na whātai ta inga wa. O wā tōra tau sanga o tatu ngā lulue, I've spent a lot of time in reapproving, pre-approving, reapproving, renew le tatu application. Yeah, so ai te ua e whamai le lavavo I alak so o mai kaile ia so walu ia usa o le bank ka. So now I've spent a lot of time I le whaatinoina ma to reapprove le tatu application. So I may ask you, o ia tūlanga whapea, o wa ia ile si mamalo le tunu una na fsili mai atea una lato ngā lulu e maisi mortgage broker. So they've only done it once. And te was send mai lato invoice. So no wha malama le lava iai. I le mawhai e se sina se nato se invoice wha ilonga wa umana tautala no. Ia wha malama ia mali lia whai o tau. So tūlanga whapea. Ele le lava le malama. So I will have a conversation. Ma whaatala noa ma wha malama. A whapea lava lea ia. O le tūlanga nai le iso na wha malo si no le tūlanga. But generally, I would say 99% of the time, ele se fee on that tungi mato o le bank. Pe a watu le ki o lo maota ia wa e ulfale lo I tonu e whailo pa ki ia on that tungi mai lo leo a o le bank. Yeah, ma lo whaftai tā ua tele a wa o le tā ua fo o le whaonga ina o tau a misera ua fionga le whalitua as a mortgage broker and advisor. O mea umai mana o le bank wa masani ai o Faiva mo tiute e watu ia le lipoti o le tātou income, financial report, o isi uma me uma wa e masani ai. Ma ua whawhaingo fia I foi. Le ngā luenga mo nei mātua, ia mai lātou o loo, iei le nau ta inga e whaatino. And I'm sure, people appreciate the time that you've spent, whether you have the outcome, a satisfactory outcome, or a positive or a negative one, ai whaau pēr le ngā luenga. Le telefoni a le whaletua ia e mele o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu whaftai mo le taimi o whaamanoa, mānamalama fo I le atunu, ma wala au atu I lau whionga le whaletua. Ia, tawalunga mai e lau sunga le whaletua, ia le tāporo kalame o le malu I whale ine nei a salulu. Ia ma whaftai, te le lawa savea fo nei fo ia fiafi, ai a le uta mantua to ia isi whale I le through Penina Trust. O la ia lewa noa whapea o ia isi se o whaafonga mai le nei tūla. It was something that was done through Ministry of Pacific People. Yeah.
And Olala Noa or Faleya, they are valued at 950,000 and they are selling at 800,000. Olaya Noa Mafaya Elato in the gifts, le equity le Soswani ilo deposit. So afa pe Jesus if you malamalama chili, I can help you to see I've already put an application through a Titilu Levainga, so which means they now have a 20% deposit. So afa pe Jesus if you malamalama, you really may fa malamalama chili. I'm Taila Savea Mole. But I hope it's added some value le mamalu le tunu o whaafongafonga mai le nei fiafi a iese fasili vili mai le olu fitu valu tolu fitu valu wha valu o e ia ma nui a tele lava malo longa ma tau mawhisanga o le fiafi e mai se le rest of the Samoan week ia ma nui a tele le whaamanatuina o le tātou ngangana Samoa. Yeah, malo whaftai sao noa whaalalo I lau whionga le whaltua. Always looking forward to a conversation with you, Matatal Noanga. There are many lessons to be learned. Ia mamana tua fo ima malamalama fo I've seen we fo tangata lau ta malamalama matali atu matu atu e lau numera. Vili e mele e poko aku le matau pulu. Ai ianga le leile tua. Maua fo le saunga le mu, maua fo le tofa ma le whautanga, whaatino ai ma whaatulanga ngā luenga au auna I lo tātou o tino, luia malolonga ma tali ngā sua, tā whenua I lewa yasu, ma luia fo I le whaamle tuina o le ngangana Samoa wa le whao ngā I teimi uma, aso uma, I le tātou o tino, ai meise le tūpulanga lalo vao. Ia ma le tātou tūto tasi le nei vai aso, ai mo le teimi nei whaasoifua ia ma ia manuia. Yeah, say for. Yeah, na wa tawalunga tuai I le talanoanga foi o le polakalambe o le malu I fale. Malu I fale. Ya malu foi fafu. Va felanga malu I fale le iso fale ke malu ai. Ya. Ala ule fale tu ya mele le telefone le na so dia o pe fa pe o le fuanga mo dia le na o lo ai. Malo to oto ye le fato fala inga ale tamama le tina matua po oi fo I le tangata talavou o lo o lava lau fasoa ya mamana tu e fatau se fale e malu ia le ainga o lo fitu valu tolu fitu valu fa valu o lo fitu valu tolu fitu valu fa valu o vakua kia I le kankale wakia li ia le ale studio li ole o to sfumba 2 minute on the time there ole to la elima ele tutu mo oi le ato severe le rua ili ise yuli pestanta ma le langi Al Harrington tu monu vao leve ele nei fo ia salut o nga tonu ia nga luengo le vai aso fa to fiti le aso tae au ta volunga le nga ngai fo Faiva le aso farile e ka ko se ele aso nai e palu le kaku ava I le tano ava fa wau fa talo fa ia te oi le dei aso fa me boy saman wi me oma fa talo lo io le tunu ya sanga le le tua ma fa malu fo io na awolofa e lunga o tiute ma foi valo filima na ala usu ia isa mo le taia o na le la ya o le va tu la ata le lima Iwa koloki fo le kada lesi. Sign off lesi. Ya, matalo fo yo na nga I atu. I mauta malawa. Lungo la ala tele. Ya, watu pia I le fautuanga. Na utou sila ia I le talo le tau. Fa le tolu le dei fo I aso atoa. Malosi o ti munga ma le mase se o le ala tele. Ia manai matangi fo I o lo oangi. Fa tau tau. Le taimi ma le taimi. Ya, amatuai le fautuanga ta oto yo o tafa ina ia fai tete I lunga le ala tele. Ya, ba I fo le sawa fatulonga ina ua mai o na fata oto I mangala esi o le atinu. Fai mari lo sa. Tu uava no fo I lisi ave ta vale fa valea. E de o le fa valea me o lisi ave ka vale va ko I malo crazy da ko vi. Ia palo moro fuki ngā ururungo le wala e maka ia le lalorangi o isala e. Poloka a koa koe le male mea. Ia male au fai te tala male au pu e fo le he ata
e lunga le mea le TikTok, ma le mea le, o le mea ngā ring polo ka a kiri le mea, oso e lau ka vale mea alu kou fale wha avanoa le awala mo isi tangata lai whiwa, mea le nā, mo le ona sai, ma le wha pale pale e lunga le ala tele, ia malu atu e fo i tātou tala mali, o le kele i o mea mali o le a tātou tala doa i le so, le au le tala doa tele i le tūlanga sai ai, i le tu i fesiri ina, ma le wha uau le moli mau, a le tō wha i atu pai, a sapani le leima le whanga. A le au tala doa i le a soda nafi, a watu ai ia se vaivainga. Ia, ma le whaalongo longo to toa, ma le whaawinga ina o mea lo tupu mai tonu, oka, i la utala leo u te whai atu nei. O le mea moni leo o vava ai atu nei i ai. E leo o se tu langa le lei mo le tua leo. Take my word for it. The analysis that I take and the observation that has drawn from the testimonies and statements and also cross-examination of the KC versus Tupai and even the Commissioner of Police. Ele whatu saulapa. Ele mo le komisino leo. Ele mo Tupai. Ele mo isi awari I o le whanga solo mai ne. Ai te taupea. O na wha amatala I le atunu. Ma wha alawi loa I le atunu. Wingo tala I e whainei. Yo e ma mea ia o lo tutupu mai. Ma ta penanga ke sisi o lo iai nei. Ele I whaata mala. Yo, ele I whaata mala. You know, most of these testaments within the last week and this week, they have been caught by surprise. Yo, e whaate ia I lato. I le ofo. O me ala tuai, the different angles of that, the cases cross-examining these testaments and witnesses, it is amazing. The preparation is overwhelming by the cases and those of the defense legal team. Mo Samuelu masivai ia whapena fo'i ia le teitei whono le whatutua, ia maise fo'i le whionga redi whaipule ia pulea ia o leo toi whaipule nisi o leo ia whapena fo'i ma le tamaitai o Lisa Marie. Awa ai fo'i la I mōrianga o le tamaitai o Lisa Marie. E le ise mafuanga nā lai o na whaia mōrianga le nā I le saunoanga le keisi. E le ngā te le tamaitai o Catherine, ia ma le keisi, ia Richard Merchant. E le ise meo le whaata oto I fua ma whae ni mōrianga, whaasanga. Ia Lisa Marie Schmidt, e winga e le whaalawhida po o le ufiufia, o le ufiufia, po o le ufi malu. O e mōri mau e tōtolu. O le tamaita I talavou ia Young Marie, o Sivai, ia whapena fu I Masamueru. Aisea, langa lea lau tala noa atu I mea ia na tutupu. E mātanga. E mātanga. Ala e leo le tangata lea mga lua I tutono. Lea na whaia le mewa lea. Isi tamaita I talavou au le rei. Ia Marie. O tō wawa ai ai. I le langa ina I lunga e whamasi e lo ia. Po o lo ia le tupu. Mua sa lo ia a le tupu tamaita ia lea la ua lo ia ne ia tupu sa lesa. King Charles Councils. Ia se teimi ia o papa I le ia nofo mau. Ia e mamau lo fusipa o ue ke halu se mea. Listen carefully. And what I'm going to say will implicate, lale ingo le upulena, e iai lo na fianga, isi tangata ia e le oni mori mau. E ono toso ba iai I te tonu tangata ne. The question from cross-examination will implicate some of those that weren't even witnesses or
had written statements. Mos fata ita inga la le utato o nei pofi. E tangata toso mai tono al mata upulea. Ele o iai le lisi o tangata morimau. A leo leo. Povi, whena mai povi, tupe, whena mai tupe. Ni fo aulo, whena whai ai, ia ni fo aulo ia, a ole tupe ai, oina au mai ele. Ala e ta ua lau munu ia. Lau munu ia ai le sa whai puleo, o whale ata le tolo. Olo winga la le melena. These people are implicated because they are on the record o o iai o latu ingoa I lunga I. E ui ele un tangata alo o iai o latu ingoa I mori mau a o le ta ua. They are mentioned on the record and Samuelu's testimony and his witness. E toso mai ton. O ele ngā vere kupe I le kambale. O ele ngā wakole kupe ngā whakawai pofi. Iau toi mawhawhau e fo le I le su ngā povi fo le o I vai a ata. Tele lau whalpui. I le au ai povi. Ia ai mori mau ai ia e fo I si tamala ua maliu. Ona mai lola ia leo vau I luma o le mori mau nā leo. Nā e ai oi, le whasi ngā povi e paungtā ia whai. Mi vai e fia povi. Mai mea e lima ulu o povi. E luos fulu vai. Pea kulola ia le eula. Mana tua la e taunu watu le susu e ngā. Wa umana sai povi ai ua ufi povi tulou whafonga le ua ufi povi I le meole tapo leni a fo le lanu moana. Le ale lanu o povi vau, mai ta la vau. E langu moanga. E langu moanga povi, e ingi povi wa langu moanga. Ia o le kapo lengi langu moanga le ngau fufi e povi. Ya le mea la le o mene ia su ngā povi ma mea ia I le case le o tuau. E se teimina o tanga fole tau wha manino ia te oe le mata upule nei. E se le case o tuau. E se le case le o conspiracy to commit murder or to assassin two most senior cabinet ministers of the government and parliament of Samoa. O lono wingala, e ile so o tanga o morianga ia e lua. Ia male tūlanga o le o I le whana, le o le whana, ea, meni sa o tala noa tuai. Ai sa pe sa whatalinga tuli ia le tōtele. Povi, whana, tupe, a lea na o la unga ai le au tūmoni o mea uma o le telefoni. It doesn't look good for the police. Ole upulena. E lea o le lei matulanga le lei. E o le autustala o le tilo na o le lipoti o mea ua uma o na whaalongolongo mata ua I tutonu o mea nei. Le whaalufesasi, ma le nenefu, ma le nunumi. O le mori mau malesi. Tau mawhai e whaatumu pū ai ia le mori mau alesi ele I au maia le mata upulena I lunga. Ele valea. Ia o fo le teimi o mai fo I lo ia leo la tau ia. But I want you to listen carefully. Awa o lesi mata upulea. Ele e mori maule e whaine e Samuel. E tatau e o na ave lewa ai mamau ma le silsila mamau a kei sisi lo tu mo le tu te te. Mo Samuel mo si vai mai latu umane I to ono. E winga ile onga o le mori mau Samuel. These people are named on the record. Ioi. Ai o le tāu o le melea. Pe a e nofo ma whaalongo ile lu I tau o Samuelu. Ia limongi ma leala limongi. Sau tā wha masino. Sau.
Wo uma on o ta pena mau sao. De foi lana ta ua ile mo le mau tupai. Ina ua fasilingia. Fa mai wo uma na fai atu ya Samuel mo se vai. Muli ane. Ina ua maua ele i su e ina. Matoe tilo e review statements a le vaenga lea. Ai fa mai lea i dei toe fai se su enga pe toe tala noa ia ina fai atu ai fa mai tala Samuel. O la o moli mau lava le na. O la o moli mau le na. O la winga. O la i loa le e Samuel ulana moli mau. Wa umana fata oto la lo fasala lau le lalulangi atoa. E le toe suia. O te le toe mana o e sui. Pe toe whao popo pe toe tō si mea. It is very, very serious. Mai saula, ta finau. Sau tau le whaamsidonga a e sao o te alu o te whalapipui o au ta pena i tala Samuel. Ai a whai e te se alu la ia leo oe e tanu malala. E tuli lau whaasala. Ni upu ia e whai e se te ngata o whawhau sana moli mau. Are the words by somebody who has conspired to fabricate evidence and a statement that is very, very serious. Ni upu ia. A leo whi mai le ai e le tō suila. Mor maula utala u whaeto le nā. Lai loa uma e tangata. Ta uole nā. O le wha longo le lei a wau te papai ai le mata upu lea. Whaatasi ai ma le aso ana nafi. Te le tala noa tele i le mata upu le so. Se i au lia tai au. La winga la me le amatu ai nei le tātou polokalame. Tātou tala noa i le mea na whai ana nafi. O le mea le na whai nei o tala noa i ei tai au. Wa uma. We're talking about the past tense. Wa uma. Ona lo tea le whaamsi. No ngai le toi a fia ai sana whai unga. Polisi mea. Ina ia ua. Na ona wha maalama lama i tangata. Ia vaenga o le whaamsi nonga. Ai le o. Na e nofo le o oe ia. Ma folo maalie. Ma whetu na i ilo ma fau. I winga o mea ia ua whaamatalatu. Ai le whai ei sau whaamsi nonga. Nofo oe. Ma te upea lau whaamsi nonga i hate oe. Na pauale mea o lea o e maalama lama. E maalama lama. Ia, watalofa i le tawhatolu o le tātou wāna nofo. Samoa i ona tūlanga mau pui. Ia, ai maise lava pa ia ma mamalu wha le malo. Whaafonga mai fo i le ofiso le fionga le konsula au le malo Samoa ma le whaltua. Ia, whapea fo i le nofo ato'o. Mamalu o tafa o le au whainga alwenga o lo lātou tautua ina. Le ofiso le konsula i le fionga whemata. His Excellency a whemata palu salue wha po le lua. Po le fionga fo i le swafa i ale malu. Po le fionga fo i le to li i a tofi lau. Ma le whalituo i ale au pepe. Ia. Po ia mamamalu wha le atunu. Wha le anganu. Ia. Nunu wantu wha tingi o tausala. Samoa umo na tofi. Ia ai. Matua le tuu ia te utau. O le au whainga luenga tutofi le tua. Fata whai taulanga e fia. Mamalu le ainga sa le vi o e o lo o ngā lulu e pēr i le teiminei. Fou le ngā luenga. Ia ma i latou ua malo lo manu malo mai. Ai a le vasenga o utau. O tina ma tamaitai o le atunu. O whale tua ma tausi. A lo le ngā lulu e. A lo fo i le whatotoa. Ia ma o tau tiu te masani. Whabai o le pae ma le audi. Ma le fola. Tu te fola. Ia, pai lei o le tunu. Ele tā ua tele o le ngāruenga. Ia ma le tofi, o umla te tofi, ia tinamata mai tai o le tunu. Ia le tā ua tele. E o le maile tangata o umla whailon tofinga. Aola mai o le tamba. Ilona o langa tau lea. O le alo na whaasino manga. E tā pena e lona ta maa.
ia le lama, le pupu lama. Aisea, awa fo yo le lama le na, e whai le sauninga, ina ia whaifo le langi tauma le langi malo fie, e whai le tautua, le tau le atunu, ma le la eisirika. Ai soifua mo le tamaitai. Boleva na tapena fo i le tina le ainga. E la langa lona ia no whawaa ma le ia avanga. Boma na whai o tātou tō whinga so se bea lava tātou te iai. Tā ua fo i o le ngangana Samoa ma le leiva yaso. Peo na ufai atu. Ese whai aonga, ese whai aonga, ese fo i tangata mō lātou langona ma le whauinga ina. O le au tūle au mai. A malu lo sa e te folau i langi ma. Nei te mea tuk. Ai whamai le tala. O se tangata ua a grounded self is a successful self. Whamai le tangata e le leo na tapu e. Mamala malama le leilo na whaasina manga. O le tangata manu malo. O le tangata fo ile na. E le leilo na tamau ainga. Successful. Manu malo. Aya sila le dei ia ele whauinga ina le a le a tau sa vea. E fe so ni atu ma o le sawa fo ile i matau. A malu lousa e te folau i langi ma. Tātou te talandoa e se whainga malanga. Tātou te talandoa, we're talking about a journey. We're talking about somebody that will head to a different direction. Certain direction of the journey, your trip. O laula whainga malanga o se tangata. A le leo na tāpena le sae te wholauai. E olo pito ba. Ia mautino pā whai o le sā wholau i lunga o le vasa. E tāpena pena e puluki ina ia pūni tia atoa. Ia ni pū e sao i le swa liu, sao i tonu, ia le swa sami ma teia i ngalu. Ma feto ai ma pe au, ma lolosi ma pe au langa vale. A malu la lousa, le leilau tāpenanga. E te folau i langi mā. E te tau nuu, male manuia, i le no whanga, po le nuu, po whelava, na e wha moe e tau nuu iai. So in other words, a well-prepared journey in life. You will be successful to achieve or to reach your destination of choice. Yeah. O le whainga malanga le nā, ma le tāpenanga le nā. Manuia, whamna tui no le vai aso le ngangana o Samoa. E New Zealand e mao te roa atoa. Pule oi po le alau whauinga ina. E whauinga ia le au tū ua filifilia le whangasā. Ia po i la tū. O lo o iai tonu. O le whalapo. Tonga le o lo whai mai ai. Ia mata upu o le ngangana Samoa ma whaia onga la tū te awa wina le ngangana. Whatalofa la ia whapitoa ia tūtou tamam tina mātua o le tunu. Alo le soifua mduia whaftai le tua i ngā ruenga le lei o le outou whaia. A me se fo i le lava pale ma le on sai ti ngā o le tino le soifua matua. Ma le pula la ngoto le soifua o iai le nei vai tau. Anga le lei le atua ma ta au i le lei le tino. Ina ia mawhanawhana
Ona e sau lava fo i le tau malulu ia maona mai maona ngase ma whaingata. Ia, e vave pu e ai ma whaata o tolia le to tele o nai te mam tina matua. Whaftai to fo ia te utau o lo ngafa ma lea fo i ngā luenga ma lea Faiva. Ta ua tele le fale. Le loto i fale. Domestic duties. Looking after the old and young. O lai le iu i lea onga. Tele o kingi funga le fi ei solo le kau pe upe a kua ke wea lai kangi me riska mai kiki a la vwe kau alua koe si a lai fafa riska mai kiki a la mai koe fo a lai wala au malito inu malero matua se toast Yama say puti your work and your job, your domestic duties will never go unnoticed, unappreciated. Malo, loto wanga lelei, loto wanga lofa, ia tātou mātua. Leto mo le malos. Ia leo te vavaia, welele o feo soi mai lunga ko whawhinga ia. O eroli ni ma fuatino awo leo e vaise, tau mawhitanga alo mātou ta māmatua. Le fionga ia masoi. Ia mauto umalo fia le ngā ruenga, a watu le whambalole a tū sa vea, I loto wanga le lei. Ma loto alo lofa ina I o tātou ta māma tina mātutua. Patalo fatu I le tu ua a onga fo I le whanau, a lo le ngā rurue, a lo fo I le arue aile lanchi ma fasi liska maiki ma puli solo liska maiki ki le aonga, utu te whia le nā mea. O tau whafunga iei lele wa mato no sui mai ia tu la fono I le aonga, e tau uloa ao umaloma telefoni o tamaiti. Awa e o e tamaititi wa lua tau sanga wa whaimala na telefoni, a de halu whapengi e sa ve ula kune. E vara ama le whai aonga ala sa ve ua, peo sa ve ua le mërku. A le fo le makua moa, la e halu vai le sa ve ungol, o le screen o le telefoni. A malo I whaia onga, malo I antu tau na ngā luenga o lo whatino rea o awina o tātou whanau. Ia, mei se fu ia I la tau I le wasenga o leo ia polo mata ngā luenga fui o li malu o le malo. Wa malo ia I la tau lo ngā lue I le ngata I whale, o Faiva o le ngata I whale. A Faiva o le vātetea, whapena fui Faiva o le tua vao ma le tua sivi. Mei se lava fui I whainga o whaatoanga, mātina o lafu manu. Ia, ma whaatoanga titili, le ngata I le nei atanu ua tātou no nofi au, no nofo ai ma no pia ia, ia e whapena fo I le tātou o tanu pele I Samoa, ma e o lo alala ma papa au I Australia, ma lo o atu I le mālosi o le au nanga ma le tautua. Lei a tau sa vea, ma le nganga I fo Faiva la tātou ua tale pese e sa ili se avanoa. Tātou tala doa ai, ma whaafedoa I le tamaitai o Melissa, mai le tātou whale tā vale, le Henderson Cars. Ua lato sa ili, e fasio tia lei. Ole fetu satai alarina ia faasawina mai le tama ua valo ia lona fa na mai valeo manu sa malolo ai o sana la ma pese fia o Yesu le no ole mesia Tanga ifo iyo autapa se uso uang sala
Risi tali sapai Use me alo fasili ya mama Loloto Afiwa Yesu emawai Lesa oloto Ola au tupupu ya fuulo Samoa Whaamalu luku futura ne Awa ai no tupu, ai no papa, ai no nofo, ma ai no te Faiva Tai nane le usonga kule matumua Tu au mala taua, ai na le taima le waka futi Na meise le nofo tāpua ya tutuila mamanua Ma ia ya sua na le waifanua Fō mai tula, sa ole na sale au lua Ma le lau niu sa lua Tama le manu ateli, pa atuyo le motu Toko le whaluna Ai meise la au whainga wenga tutofia le atua O loo whaafale le malu I tue whao Samoa O se lao le nei Momoli atu ai se whaamanu yanga o le nei Kirisimasi Me alofa foki e Yesu I ainga uma o Samoa Ma le nanolang atoa Awa sa walu ia e perfecta e whapea Sailo na ua de malo O le tamao le whaamabau O le alili o le filemu Ia manuia le Kirisimasi Ma le tautana po Samoa tula iman Si ole vi inga malefa fitai Uai umanuia manuera ole tausanga Uale afeta ua enimala Saunia molefa na maia Le Kirisimasi tali sapai Useme alo fasili ya mama Loloso Afiwa Yesu emawai Le balo fasili Ia mamalo loto Vale bako ia le pesi Mai le uso ia bauto tasi Balo de fale tua ia lena Va peda fo une sugasi Napi bale tibai ta ito Fanga beke Ia Whaatalo fai Ma whaamaruia atu fo ia te oe Ia a o ua Gagaifo ai Faiva O le atunu ule dei aso Ia mata walunga ai fo inga ruenga sa auto ngā pati ai le so Pe fai fafo pe fai tutonu le fale ma le loto I fale Watu le fa malo Ia inga ruenga le lei ua faya O le ua taunu mai le sao le tamaitai Ia Melissa mai le tātou fale tāwale le Henderson Cars Fai fo ma fonga tau moli ele ngate le pulenga Ia ai fa pena fo I le Fale whainga luenga atoa malana au whainga luenga. Melissa, ta alofa lava balol soifo manuia. Ia, soifo manuela wa fionga. Ia, o le nei o Melissa. Ia, malo le soifo mo le nei tu la le a fiafi. Ia, o se tasi o sui whainga luenga le kompania le Henderson Cars. Ia, o le wa aia mea tau maketi. Ia, ma le whatau ina atu fo i o ta awale I le mamalo si o tatou watunu. Ile ngata ile mamalo se tatou tunu ia o tangata fo ile Pasifika ia o loo maua o tatou taavale o ile matou fapitua le ani le ia taavale fitu no foa ia luafe luafa o le peila le XUV Mahindra Scorpio ma le XUV 700 o taavale ia mai le kompania le Mahindra e lo iai foi ma le kako tatou piki apu Mahindra a e fatawina taavale le piki apu Mahindra lua fa e fai mea lo fa tu le kompania Mahindra manukau le fa fetala mai se a foi la I taavale ia fitu no foa ma lunga pe le Mahindra Scorpio ma le Mahindra XUV a e fatawina tama le mo fua tu la lua fetala o le mea lo fatu pe lava le kompania le Mahindra manukau ia le o se tu pe fo ile fa o popo lunga tau taavale no se mea lo fatu pe ono taavale fo
lua felua fa. Ele ngata I tatou taavale ia piki up Mahindra. Al o mo fa tatou Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton, ole Mazda PT50 ia maisi mawanoanoa I o tatou taavale piki apu. Lo mo foi tama I taavale 5 no foi ngai tama I tangata tatou pulanga lalo vaua si tatou tunuu. E maisi foi mamalo o le Pacifico lo fape na ona no fo mau I nei New Zealand. Ia malo ia ta wotele ia le tulanga le dai fa la vi lo fo I nai me lo fo lo mo mai ia pa o atu fa tau ia ta vale pe ona a folo fo I le atu ia la le tulanga ia tatou le sene pa o na watu tanga tai fi fa tau sta vale le sene foi no to so ni fa le sene Ia e mawhai ana matov so soani e whaile e leise mea o iei pe ale I so laiseni. A whaapeo o e te whaingaluenga full time e iai sau tusi folau. E mawhai ona e apalai lau tusi folau. E paulawal me mana o mia I laisene tangata le whai tusi folau. Ona le laisene mana o mia resta la ile insurance o ta avale pe a whaape fi mana o whai se insurance e ta awa tele le insurance. Pe a whaape le o mai tūlanga fo e tau whaalawe lau whaafua se e le kava le insurance le la veo ta avale. Ia, mane tele. Ia ngā la vale whai le laisene. A le ise me o iai a whaape o lo fia mana o mia pe ta avale e le iei se laisene e mawhai pe ona I apalai le tusi folau. Malo, whaatai ta ua. Ia, e whawhele me le insurance. E tau le whele insurance ali a vele ta vale I whawhatu le loto a le Henderson Cars? Ia, ole must, ole e te tau lawa na whaile insurance a whaapeo o e ai e te whimana au whaiala o insurance. Ia, e mele se me o e natu langa. Ai o ta avale umai whai insurance e au ngale I whaalewe lawe whafua se I pe ala vea te ta avale. Ai o lai ai se tupe fo ilele e mawhai o na kawa atu ai le la vea le ta avale. Ia, malo, whaatai, e se si vanga. Ta ua e te via whaaso I le au mea le ta tuatusi ma le ta telefoni? Ia le ai pao lava le mea ne te wa fia apalai se ta avale a si ai lai whaafai ta ona whaapeo lai le learner. Ia e talia uma e mātou le learner license pole e laisene le overseas license pole laisene Samoa. Wai o le laisene Samoa ia tasi tausanga e valid ai nei New Zealand. Ia e umalota tausanga o na whaafolo la i o lo laisene pe whaisau laisene New Zealand. A awa te pole laisene Samoa e talia pe mātou for 1 year. E tasi tausanga. Ia, malo whaaftai tele lava. Ia, mai ala tā tuatusi ma le tā telefoni. Ia, ia mana o mia lava se ta avale fia apalai online. O na siasi la ia lunga le mata upenga ta whailangi. O lo ia lava le link fa pitoe o omi. Ia ona apalai mai ila ia o sau ta avale. A le ole na ona vala au mai lea o au le o valu se lau fitu tastasi pe asesi mai fo ele mātou tuatusi o le tasti wa wha Cavendish Drive papatoitoi. Ia, whafte I tele Melissa mo le tā talanoanga anga leile tua I ngā ruenga o tutoe ia mamalutia fo le soifua pe ato e tali watu I a inga tā whenua I le asoa tai au e wha soifua ia. Ia, wha soifua ia, mania le a fiafi. Ia, pena fo I. Le tu mai tai, la le ia, Melissa, e mwhai ona e wala au I le telefoni, o walu se lau, fitu tasi, o le fonga tau momoli lea o le pulenga, ma le au whainga alwenga, le Henderson Cars, o walu se lau, fitu tasi. Ia, ale o le nā, anga I atu I le latu, ale si voe me, e vidia Melissa e whai whai maisa vea. Tuli mai se ka vale po se upa vakuia o se kilo I ka vale whakausa, ka vale I ngā I le lotoa le Henderson Cars. Se lau wivas fumal wha Cavendish Drive I Papatoetoe I Manukau. Lewa fwele mawhtanga le Radio Samoa ma le nātou paanga tōtino le nei o le Henderson Cars I le tele o tau sanga o te manatua. Po le lua se fulu ma le ono, lua se malfita sa walera. Ua tūla lata I le tolus fulu tau sanga. O le au ndanga ma le tau tua le si ufongo Samoa ma le la whai poiponga ma le Henderson Cars. Telefoi te ngata ua whaamni ei nai.
Whatalo whapitoa lava I lunga o le tātou api o fōlinga. Tātou Facebook page, I whapefo I le tātou YouTube channel. Please press the like button and also share our program. Tufala tātou porkalame. Ale o le nā fōi tango e like, share, tu uilalo masau ko meni so fina ngalo o au te talawa pe au. Ma lava ma o wanga I atu le fale ma whaisi ngā luenga ma ki atu ma o whaitau I o tau fina ngalo. Matango fia I o isi fina ngalo. O mea lelei ma mea whaale lelei o le au palau vale ma le au kau imbaa ma le au whai upusa. Yo mea umana e mix whatasi le tātou pulkalam. Ai e te ilo lelei. Ele ai se whai a onga o le anganu. Ma opu e tau talai tangata. E mawhai ona tutongi pau e nofo I lunga le api o fōringa ma upenga ta whailangi. E wha tonu atu launga ngana ma upu e sau I lau ngutu po lau whonga batu le wha whonga mai e le tunu. Ioi. Ranga fo I re I whaia whapena se mea. E papalangi. O I e loa ai lau tō wha ma lau whautanga ma lau whale tangata po whena le whale a onga na e a onga. Ia a whea fo le whale tangata na whau mai ilo tu ai ngā tangata. O upu e te whaalele ma upu e te tusi ai. Ma whaaleo. E whaitau I nai oe ma whaamasino I nai po whea lo tu ai ngā. Le tu ai ngā siu manga. E longo fia ai. Se kama e ai, au se akari, I e o. Ai pe roku I whiwhea, au I whiwhea. Wa tau walea koe mara whiwhea, au mara whale tua. A where wā roka I re ri inga. Ia wa I mana tuna tunga, ma masalu salonga. Wa nofo I lole ma tenga I langona o tangata. Ia na lātou lo le a whai I le meo le whai unga. Ma le whaamsinonga o le tangata. Ia, I utita moa sili. Tālo whalawa. Ma lole so I whomuria. Ma lole ngā lue Terence Hunkin. Ia, watching you from Auckland. Ia, whapefo I Maria le sina tawai. Tālo whalawa. Watching you from Sydney. O to mai manoa. Tālo whalawa. Ia, whapefo I Marcelina Brown, talo au tiu. Ia, ma auto umalawa. Philly Leituala, Ellie Ray. Ia, o Carlina Torrea, talofa Carlina. Alo le soifu ria, waftai le mafuta mai. Whea lava le tafa le lalorangi. Au ki lani nei, Samoa, tuila manua, au se talia. Whapefo I Hawaii, ia ma so se stete le malo tele o Amerika. Ia ele ngata fo I lea. O tātou ainga lo na nofo I Canada. O lo na nofo I Toronto, Quebec. O lange tō tele o ainga na nofo I Canada. Ia mai lātou o lo o mai mō ma tāputapua I mai. I le stete o Alaska. Whātalo whātu Alaska. Lome tuitama. Mika tulua. Ia wapea fo I o tō umalawa. Ia lange alu le taimi o tau lau o tō swafa. Ai, tango, if you like Seville, please share our program. There's a lot to learn. There's a lot that I don't want you to miss out from. Ta ualo manama pe a whamanino nisi o vaenga le tula whono. Ia mamelo tupu lo tātou watudu, le whaavai o Samoa. O le mea o eile ngase o malo le temsi o le makua maari ia o me whai. Pa wala tātou be whai, o le tātou talie. Tātou talie, ma fau. Ia, whapena fo, i o amata upo o te wholosia i no mamea. O te tau mawhai I le ato o toa, ma le anganga whamaoni I whawhaingofi. The whole intention is to simplify the language and let our people understand and make your own decisions. Tā ui o le mea lena. O te le fōsia o e whaisau whaiunga. Nāna o wha manino ma wha maramlama pe le lei pe le anga, po le ale vaenga whao whai,
A o le a, ia le whaafretui, o le tiute ma le tāua le nā, o le a tau sa vea, o le whaamanino. Le mea lea, au lalo na tau na unga. What are the issues? What are the principles? What are the consequences? You make the call, you make that decision. My job is to lay it right in front of you. For your eyes only. Tāua o tele le mea le nā. A vele nei a vanoa, o te whaatalo whatuai I le tina o le leitio. O le tina o le leitio. O Sister Etty McCarthy, fui mono. Ia whapena fui sunga I le whawhengainga. Ia fui mono. McCarthy, a talo whatu, Alessandra McCarthy. Whaatalo whatu ma watu fui le whamalo ma le whaatai I le tatalo ma tāpua I mai. I le au whainga luenga le Radio Samoa, ia ma le pulenga. Ia whapena fui I a paanga tōtino le Radio Samoa. Ia mai se lava I le au whainga luenga. Whaatai le manatu mai. Whaatai ta talo, whaatai ta puai. O au tō talo ma tāpua inga nā. O lo o whaamanuia mai ai le atua I Faiva. Ma whaangangana ina I lea taimi ma lea taimi. Ina ia mawai sa vi ingo lea tua. Ai ala tuai se tau tua I lea tunu u atoa. I le whaonga ina ma le wha I tete. Ma le wha alo I le tātou ngangana. Ioi. E le ai se tangata sili o na whai upu ma mafa. E whatustusa ia le atou sa vea leo o tau atu. Po le ale tuai ngā ankole e ta oto mai ai au mai ai ni upu. E whai I le tala le nāre mata maa. O upu e ai lona fua. E ai lona mamafa, e ai lona umi, lona lau tele, ma lona lo loto. E ai fo I le tau o upu. Yo. Ala na le yona whai tete le whaongai no le ngangana. Anis fo I teimi wa ele teimi tātou te whaongai na ele ngangana. In the colloquial presence of the grammar and of English. Ia ma le tātou ngangana lava Samoa, o le ngangana whaipea I aso whaipea, a faula I le whaalongo matalinga o istangata. O na whaapea lea, oi, wa whai upusare li leo sa vea. Ai rei noa, e tasi le upu. Ai toi titi fia se fulu o na winga, ma le wha winga ina, ma lona wha matalaina. Awa tasile nei va enga e te tau le manino ma mala malama I ai ia le atunu ma outou o lo o fia e su I le ngangana. Linguistic. The forms of language. O le alo na whaongaina, the context and the content of the usage of each word. O lo le tātou ngangana. E winga tele, it has a colloquial meaning. Ambiguous meaning. O le winga na le upu o le wha winga nulua. E winga tolu, winga wha, winga linga, winga lima, ia le upu Samoa. Ai te wha longo la, I le wha ngā I le vai leina. O le a, le winga le wha ngā I le upu lea. Lea leo na tula I mai ia upu ne I wha peritani e lua. The translation and the interpretation of the word. E ese le wha le liwina o le upu palangi I le upu Peritania, po le upu Peritania I le upu Samoa. Ai ese lo na wha ngaina, ia malona wha wingaina. The context and also the literal meaning o le upu le na. Ala le na ala ina whai atu. Ai le maa malawa se upu. Au e te wha leo, ma au e te tautala iai. A wafo e leo sau upu le upu o le na wha leo e au. Au te maa malamala I le upu le na. Ia po se whaatita inga la. Le la ua wātua nei. Ia wasa istangata sa tusi wha sea mai I a te au le tūlanga ina ua tau nuu ma uma le wha masinonga o nisi lavo matai o le mātou I tō malo. Ma o le nuu lava tasi o whangaoli. O le nuu wātua fu le nā o soalo.
malunga I laro kava il mea iei Samoa. Au te tau tala lava ma le whai tete ma le whaalualo I le mata upu le langa leo te le itali atu. Alo ia I se tusinga. Ai o te whaamalulua tu ai whapene, awa o le tangata na tusi mai. O lo ia whai tio I nai, lo utala no atu. E winga I le whai unga le whaamsinonga. E no fo sala uma I le whale pui pui, ia ta mā matangata ia o matai po tau le lea po oi lava. Na lātou whaatino, le soli ngā tū la fono, o le sai, o a ao malima o le tōwhai a so olomanu. Ai tu iei le amo tu lou, ma fata pe o se mea tua o lo I o I le whangoli, I le mauta o matai. O le whaasea mai la le tangata whaapea mai. Wa o le ma fau I le o whai atu. O tangata na whaia ia le whai unga lea. E leini whai ai, tu lou lava le whaafonga lea tunu. Ma e fo ina whaatino ina le mata upu lea. Na lua tue le upu le na. No brainers, pe a whaaperetania. E le ma fau. E le eini whai ai. Ai follow tua I le upu I tua. E le ai se whaato whala inga. Ma se whaau tanga I le mea ua tulai mai. Toi saula I leo le whaasea, ua whape mai. Wa o le mingau ma o le mafau ma o le talano atu le alofa I le whetangisi ati nā ma lātou whanau. O lātou teito o lua ia ua loka. Ma toso le whare pui pui. O lau tali banino atu le mata upu le nā. O le siri lama, tūlai mai. O whea na iai le tō whā, a li I mawhai pule o le nuu. Whea sa iai le tō whā, ma nino ma le tō whā, lo loto ma le whautanga poto, a li I mawhai pule o le nuu. Sa ta tau ai o na lātou whetū na I muni au, lātou te iloa le lei, a tū la I mai ni whawhita uli, e sori ai le tū la fono, e tusa ma le 1990 Village Phono Act, afe iw sa lau iwas fulu, e le toi whai ai ni whaasalanga whapea. Ai a ola ina mōlia mai le unga le whaamsinonga. Ma tau sala ina ai ma toso I le whare pui pui. La le mena lewa ai mamao ai, ali I mawhai pule tulou. O lau nuu fo I langa wa u le tau tala, o le so alo mai lunga I Samoa. Ele mana I le me otu. Lea la, ua safa tina ma lātou whanau. I le whetangisi. Ai nofo I lātou na whaia le whai unga. Ma le whaatanunga I isi matai e tō sfulma le tō tasi. E o e whai le mea lea. Lea la ua tali mai le whaamsinonga. Why didn't you consider the consequences of these mothers and their children will suffer when the court case sentence their husbands and partners to jail? Le whautanga mamau le nā. Le whato whala inga mamau le nā. Ya, le nā. Whamalulua tuai la I le whaongai ina upu. Ma le teimi e whaongai upu. Wa sa I nei la. Au whea le whautautanga sa tau ona whaatino le pūlenga ali I mwhai pūle mamalu. E tausi e le file mu. Po o le ama le alawa. Ua sori le tūlafono. Sa autou le mafufau I le whetangisi maloi mata pa o le a o I aiti nā. Ma lātou whanau I se whai unga au mai le whamsinonga. A le la o tau whasanga mai, ma whape mai. Wa o le mafufau le whaonga ino upuia. Ia le o tali atu, ma le nganga whaloalo. Ia. Tā ua upu. Ai sa momori atu e tua. Le winga moni ma le ano fale o upu nā. O le whaato whala inga.
ma le whautautanga. A o e tanga i masila le lei i le Village Whānau Act, a Faiva salau i vasfulu. Wa ave ese mai ina le tele o whaasalanga sa whai e le vaitaimi o winga whaapau ma ola whaapau Samoa. E le toi whaia se ati ma le lau. E le toi whaia se mū ma le fuanga. E le toi pu e maisi tangata ma tui ei le amo ma vane whaavai ai whaa. Ai tau le suavai vatu le whaafunga mai e le atunu. O Samoa o suluia e le malama lama. Mai o le au tū foi o lau tala noa i nā langa o le whangori o au foi o le soalo. O le Samoa. Ina ia tau fia ai. Nisi nuu manisi a fio anga manisi tu malo. O lo o iai pea whaasalanga ia whaapea. O leo toi whaia le tau mai. Le whaavai mai. Mani sala e tai se lau au matua. Dale wingo le nāmea. O se whaasalanga le alofa. E ala o na whai le mea le nā. E whaasala le se lau au matua. Ai le whaasala ina le se lau poa. Ni poa poa. Awa fo i lo le lei le tō whae. Ma le whautanga. Ali ma whai pule. Nā lana whai mea ia. Ia matua i tau mia. Le tamau ainga. O le nā ainga. Ina ia matua i safa. Awa fo i le whananau. Ni pua poa. Nā o au matua e whananau. Tu lau whafoka le tunu. Le lau o talatala le tulafon. O ni whaasalanga. E onga. Nā le mea lai o le whai mai o Samoa uau. Ina ua sulu ia i le malamalama o Gagaifo. Ai, tātou te ola whaapau pea. Ma whai tu ainga whaasalanga whapea. Oi whai tau le tu la whono whawai. The Village Whānau Act se lau iwa sfulu. A Faiva se lau iwa sfulu. O le tā ua le nao lau whaasoa. Ina ia lapata ia ai isi nuu ma isi afio anga o lo o fau ma fau e whai nisi whaasalanga whapea. I nisi te ngata. Po le ale tu la whono sori. A lava le tu la whono sori. E le o sei unga le na e whaia whapea nā. E ali ima whai pule o se afio anga. Ia. O le upu moni. Le nāma le upu mene i lumo le atua, o lo sila le atua, i nei mea. La launga. Ai a sila fo i le mea ua tupu. I le matai i tā ua le nei a inga. O ia mālam lama le nei. O le toala whanau, o so alo, malona ngafa. E wha au tama i tupu uma, ai ngā tupu uma, ai ngā e fia o Samoa. Ai ale mea lena whai. E le mama. Awa e pala le tala. E pala le maa. Ai le pala le tala. E le malamala istangata i e whai tiu le mea lea. I le onga. O la ngona, ai a unga tupulanga nei a inga pe a tupuane. Feolane. Ia, alalane na, o tau sila iai. A o le ngafa foi lea ma le tino lea. So alo a vau ma lo na ngafa le nale a wā ma soe ma le paia i a inga, fa pia foi tufunga. Whao le uso li i, fa pia foi le pule. Male a inga o māwaenga. Nga whala nao soalu. E ale tā mua na ngalo o le tamara lea tali o soalu. Na usu mou le manu o le sangalala. Ia, o te le tue tau whai atu o le siapa o tala lau tele leo o le salo masina. O le tawhai whao sa mo. Ia pe iwa, wa mata na tala, whapena ina ia mwhai o le tāua fo i wa o le vai taule nei o le ngangana Samoa. E tāua ai lo tātou tala noa ma le whasoa i ma tāupu nei. A tonu e mau ai fo i se mani nonga. Ia, ma tātou whate atu ai.
ma whaase e nā mata upu. I se nuu e le whiola imtangata. Maria Lesina, Talflava, Terence Hankin, Utita, Talofa, tufol tātou porklam. Tāwatele le tufol tātou porklam. E mika tūlua. Oi le isina yo tamauli, kalameli alipia, Talofa lava, whamai ia kalameli. Te losa vea. Alo te whātu nei. This police case does not look good for them. Ai whamai ia talameli. O mea mana o mea le tātou matanga luengo leo as building capacity. Sa o lele. Ele se tātou toe whātu langa lea tina e o le matanga luengo leo. Developments, capacity building right across the department. Training. Crash courses, revisiting their policies and how their work should be carried out and their responsibilities. Elo u tausonga. Mai o se cousin Silio na pele fu I a teau. Sa o vala lata mo ia ma o ngalue ai a o vea o ia. O se li pule sili o le mātou matanga luenga. Chief Executive Officer le fionga le ngafutasi fui maono Les McCarthy. E loa uma. E leo uma o lea tunu nei o New Zealand ina ua wha mawai o le se li ilo ia sa ia umia tauwhinga maua lulunga. Sui komesina o leo whapena fo o se li inspector o se li superintendent ai se e mai loi I matanga luenga mata upu tau tu motu o le Pasifika. A vea loa o ia Mapule City. One of the top cops, one of the top legal minds, very humble and very fair. E le mwhaiuna ngalo I a tau. Lea fo I ali malu o le malo, mulmuliane a vea o le matou Pule City. Na matua misia lea ta mali I ina ualu ese male matanga luenga. Fairness and justice, natural, it only comes natural to him. Na wa oina le lei I le tu la fono ma avea le tu la fono ma ta iala. E popole I ai, me fefe I ai. Ina ia saunga le mu ma pui puia tangata uma. Māmana ia la ta wai a ta tau I le tu la fono. O whaila si lewa o te le I toe whenua I. E le oso le fionga le ngafutasi leo ua malo lo retire fo I po ani si tautua o lo whatino le teimene nei a. And if he is listening tonight, yeah, former Chief Executive of the Ministry of Pacific Island Affairs, Lawa Funga Ngafutasi, Fui Maono Les McCarthy, Patalo Fatu, Leato Severi Ate Oe. And hope you're staying well and still fit and still laugh the biggest laugh and very contagious laugh. E ata loa ma soi e loa uma e tangata lea ta mali. Alofa tele mo lau whionga I le ngafukasi pe a whai. Alo moa le avanoa. Ya, e whaafonga mai ai. Jericho Motorway, Wellington Elia, Tālufa Lava Malo, Api Saloma, Whaamausili, ya, Whapea fo I tole a foa. Cecilia, watching you from Hawaii. Aloha to all our friends and families in Hawaii. Leai Yang Tang, watching you from Samoa, my brother. Lefu Purcell, Talofoso, wa o ele alu I Samoa. Fo o le te wala au mai tali la va fena wala au mai o le te va vai mai o le faile tatou polka la meli tali. Sam Lam Sam, tuala ai lawa, polonga leu pena o nasa, o leina tu uyanga, watching you from Sydney le atawa.
ia o alofa a hong o laina tu yang ia fa pe foi lo sa se manu ia ma auto umalaba e alu le kaimi o tau fo i lau to swaf o le o toe ono minute o da tale o le tu lai ono le so ua fa lawi lo ai le fa tutua i le to Samoa o tasi o le a lato ngafa ma le soa ina o le pule ina ia aua le tula i mai le whawhita uli o le taitolu, po o le tailua, po o le taiwha, sui o le fast, e tau wā ma tā momo e mai ise i tū mālo e tasi. Ua tasi le whawhitinga o aleanga, o le a so le pule, i le wā, o sui tau wā ia ua momoli mai o lato i tū mālo. Ina ia mauti noa, e le lua, e le tolu, e le whāni tangata e tā momoe. Ai le te ena i whafo se mana onga ma se whanonga o le ai ata tau o se tangata e au mai i lumamea. Ona tala noa lea, ma soa le pule, ona fili tupetoa ai lea ma le manoa. O ai the best candidate that they will choose to run ai tap wa i isi sui na momoli mai o la tu malo al mela u te whaftai ai lea ua i tolu isi tu malo wa umana momoli mai o la tu sui e tolu a o lea ua vave foi ona fo ia ina ua saunoa ia le te whono tātou te le fio o i whaingata ma whawhita uli no o iei le HRPP le paloto le lua felus fuma le tasi. O lea, a fu le sau tau whafonga sa u abatu i lau porkalami. Wa sau sori wa ta i lima ta i ono sui tau vā i le tu malo e tasi a e ono sui tau vā o le HRPP. E le ngalo sa au whamatala lava i se tasi o porkalami. Ina ua sau noa ai le sunga tu lepa. O le mea lea tātou te whaia ina ai le whainga palota le lalu nei. E lea o le toa tele o sui o mai tā mo ona whapele ua malosi le tātou pati. O le toa tele le nā. O le āwai lua ina ai. Ai ona e so le pule. Whai ni au tau, ni au tau whetuna inga. Oi o le anofo, oi o le malolo. Whaia ina mani tau deals. A ua mana o mai lisi sui. Le ai o te le fia malolo. Mai sau lima fe mau. Ia le mele na e whai o tō. Le ala na o le o tā wai te le wana o whai atu se tasi o Polokalame. E le i le vātu. A o i se teimi e whai se whai ngā pānota, po le se whai ngā pānota o le lua awhi lua sifu mareona. Nau tō sida le i se whawhita auri o le awhisa ngai. Ma le whatutua i le atua sa mo o tasi. O le ala whawhita auri nā le wasa. E bo e le umare pae inga. A o le tau whai fuli mai o tangata e langolango. Fatasi ai mo i lātou, o ro fia tā mo e matu mai o lātou tau au. E aveo ni sui tau vā. Ni whaipule wha o liori i lalo o le fua. A le whaatuatua i le atua sa mo o tasi. Lea lau o mati ia le te whono. Mai atalia i nā i lau whautuanga ma le tua lalo. Fili tu petoa ma le manoa. Choose the best that you think 99.9% will return to represent the Fast Party in the Parliament. Le ua sau noa fo i le fionga i le whongwhtalai. Oi, ai toi fo i ala utala i tua. O le fionga i le former CEO le na le mato matanga aluenga. O le Ministry of Pacific Island Affairs o i. E ta oto umai so se bata upu tau tumotu o le Pasifika. Sa vea ia o se fau-fautua whaapitoa. I mata upu nei tau whaamsinonga, Housing New Zealand and Youth Justice. Ia, ma mata upu tau leanga nu uma
mangangana le Pasifika. O le fionga i le ngafutasi le mātou Chief Executive Officer. Ia fui maono Les McCarthy. O lona tua a, o le fionga fo i le ngafutasi, ia fui maono mo Sope McCarthy. Fui maono mo Sope McCarthy. Ia, sa aveo fo i mo minsta o le kapeneta o Samoa i lona whaato a tūlei mai. O le tūtō tasi ma urua i paia inga o le pāle mene ma le kapeneta o Samoa le nawa i tau. Ia. Tā ua le nā utoi fo'i e i tua ia la utala noa. I just finally recalled the connection ma le ala fo'i lea la iona te le fo'i le sao le nei ainga. I upu whai o malo. Ia whapea fo'i le tala whaasolopito. Ma tu tonu o sui o le pāle mele, ma sui o le kapeneta. I tofi i minsta. O o mai leo la utala noa i le mata upu lea i le fionga le whongftalai. Leo o sao no le whongftalai. Wha maalmala mai le vaenga o le tula whono. Mō le malo tau ave e le fionga le tamaitai pāle mia. Ya Madam Prime Minister for the temporary government. Ele o se ti e fua. Le whai e le fionga le whongftalai. Ia whapea fo'i le sui whongftalai. Le sui ma le tofi o le nei tu malo. Ia au pa au mulipolo. Na whaatulanga mai lava i tonu le whawai a whai. O le a whaata ape se pāle mene. E whapea nao na whaawau e le tamaitai pāle mia. Malana kapeneta. Po ai lava na te filifilia. Whaata si ai ma le whongoftalai, ma le sui whongoftalai se ia o ina mai a le whainga palota. Ma whaatulai mai se whainga malo fau. Ona whapea nā fu i lea ona whaase e tuangaru. Le malo tau ave, ma le whongoftalai, ma le sui whongoftalai. Ina ua au mai le lisi o se whainga malo fau. Mo iai fo i le lātou whongoftalai ma le lātou sui whongoftalai. But at the meantime, i le teimi lava leo lo o whaawawai le malo tau ave. E whapea nā fo i o na maua to tongi a launi ma whaamnianga umalawa. E le fionga le whongoftalai. Ia whapea nā fo i le sui whongoftalai. So just to be clear on that part of the Constitution. Ai ole manmanunga le nā o le fionga le whongoftalai. Le sunga le papali i. Li o ta eo ma se pau. Ua tau mā i nai. Ma tau mātanga i nai le tūlanga o le nufoa. Ona o whai mai. Le saunua ngā le tu sau mai e le tumaitai pāremia. Na te le malama i se tūla whono i mwhai ona wha awaulau vaenga ia. O le o toi ai se whono o le pāremene e toi usu. Ulona winga. O le ti e fua mai ia le whongoftalai. Ma le sui whongoftalai i wha amurianga ia. Ia manai o leo wha manino atu e tā ua fo le nā i le sila fia e le atunu. E loai. E leo ni tūla whono fo i e na whato a whaua nafi. Tūla whono lo ta o te le whawae mai o me o to whinga wha le whawae. E te tau fo i o nāmana ia. Maalo ia ma whaalorungia e tusa ma le whawae. Ia oso mai lo ma tūle epa na leila. Wha mai le tala tūle epa. Tula Epa supports the Speaker's claim and Fiame lacks knowledge of the Constitution and has never learned anything while she was in Parliament all these years. I don't know, we got a free right. Yeah. I the fong of the light, but the sweet fong of the light.
Very, very funny and interesting. Vai e oa I nei mea. E oso mai loa I le sunga tula e palango le sao noanga le whongftalai malana whaalinga. Wha mai. O le o le o wha hali mai ai, maua atangi ai. Le tele o nei tausanga le fast room on tupu tausanga o iaifia mea tono le palmene, ma le kapineta. Nā te le ia oa o ina mai se mea tasi maia malamalama ai. I se mea tasi e winga I le whaavae ma isi mata upu nei tau I le pale mene ma ona tū la fono kai maari e voi mea as tui iamba leso na whamanatu mai e ia te au I le aso ne nafi le taunu watu o le savali ale mātou nuu ma le au a mo taa ma o e na taa alo ma e na tautua. I le savali tele lea e whaelonga ai le se lau tausanga. O le lakapi taito o fitu I to tonu. O le mātou nuu I mo taa. La tātou wō. Se vai a tātou tala ia I vai whanua I le ngana peretania langa I tā ua tele. Tā ua lava tātou tala nofo I mea lo tupu le tātou atunu I Samoa. Ia e tau fwoi na tātou malamalama I mea lo tupu I le nei atunu o lo tātou no nofo ai. Ia, whapena fwoi na tū la whono I lea taimi ma lea taimi. A walo si le fia. Ia. Awa... E lau tala maalia lena whai atu. Au te oso bangi ngā tai le Manukau Shopping Centre. Ai watu leisi toi ina I a te au. Whamai. Tua I o whaanoa noa lapu. O le masina fau e a toi la uonos full lima. Tausanga ma maua e lo ma lau full pension. Ai alu watu leisi o tō whawhine whamai a te au. Wa sui. Ioe. Wa sui o le watu I tua se longa e fitus fulu tau sanga lo matua. Whaato a mawhai ona maua lau full pension. Toi whamai la il toina. Se o te leilo, pea le u whamai a le ono tau sanga. Ia o tu ura tu lo e le fitus fulu whatu haina whaia le nā tala. Aua tātou te ave le tala se e tātou te le malmalama I tu la fono. Wa umana whata oto mai e lima te ina I tātou. Ia whamasi ko inga koe kiki a pēlo ngā whaku. Ia, me wa no foi lalo mwha pēr moita whiwhi. Le tele o nei tau sanga lue mai au la alawa o mai le te mil nei o ngā lue. A wa whate ia o ia le tala alona tua whawhine ma isi au ta mai ta ia. Wa matua I pē ai malona wha tua. In this update, a staffer from the Prime Minister's office has resigned after allegations described as serious and concerning. A spokesperson says Deputy Chief Press Secretary Michael Forbes resigned this morning, but had they not, it's expected their employment would have been terminated after a short investigation. The Prime Minister won't say whether there'll be more tariff negotiations with the US. Donald Trump's administration has given countries until Wednesday to make their best offer. Chris Luxon says there have been conversations between Trade Minister Todd McClay and a US trade representative. We're very comfortable with our position. As you know, our relative position to every other country, we want to make sure that that's not any worse, and that's the case. And when I talk to our US exporters, who I talk and check in with regularly, they're in good shape. 3 people are injured, 1 seriously, following a bus crash on Mossburn 5 Rivers Road between Invercargill and Queenstown. Met Service has issued weather warnings or watches for most of the North Island and upper and western parts of the south. Aucklanders are being warned of heavy conditions during the commute and up until midnight. Similar weather too for Great Barrier Island. Construction costs are barely rising as the industry downturn continues.
Figures from QB Cost Builder show the average cost of a standard city home build rose 0.1% in the past 3 months. Business reporter Michael Sergel has more. That rise compares to a 0.4% increase in the previous 3 months. The cost of building a home has gone up by an average of 1.3% in the past year. That's a stark contrast to the double-digit increases we were seeing during the previous 3 years. Queenstown's beating the trend in tourism levels, attracting 44% of international travellers. Overseas visitors contributed more than $12 billion to the economy last year, with spending rising 10%. But overall, numbers are still only at 86% of pre-COVID. And that's news. In sport, Will Jordan's ready to make an impact as he returns for the Crusaders just as the Super Rugby playoffs begin. The All Blacks fullback and tight head prop Fletcher Newell are both back from injury for their quarter-final against the Reds. It's a results business, so every week you got to go out there and perform, and obviously John McNichol played extremely well while I was out, so it's on me to come back in and keep up the good form he was doing, and I guess not try and do too much as well, just fitting in where I can fill my role. Hurricanes and All Blacks hooker Asafo Umua has been cleared to start against the Brumbies in Canberra on Saturday. He initially appeared to suffer a knee injury at training yesterday. Play your game and find ways to improve. That's the message from coach Andrew Webster to the Warriors as they deal with the loss of injured co-captain Mitch Barnett. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O Meka Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisile Omega Cars. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quote I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau, pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Alo e whafonga na tautua mo oel siu whongo Samoa le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo I Aukilani. Malay atawa savea lewa ili I pesta ta malelangi. Se Yuli Al Harrington levea ala na lau watu ingoa o sio matua ngalanga e hotele to ina mo le matua e vidi mai ma fa pe masori. Ya ola fo le me we le ke fo fo we le ma fo fo le manatu mai le ngoa ngi ku le ai. O vetule talo fai ya silsila lo ma silsila lo tatu tunu. O to ina mo le matutua nei. O le lato pule lea na o pale ye. O le lato nai malo lea. Ya po o lato feelinga ia. A whapea la e alu ia ngā luenga ma whape mai. E whape na o lato winga. Pei foi lele e fua o lato loto. A tau ingo matai na whae e isi ainga. Ai ngalo matai. E whatu ele ngalo. Ele ngalo ia te au. Au te whaalo alo tele I lau tau pule mawalunga ma le whaalo alo lea. Ai whaafonga foi. A ta uma na I ngō le teimia ta. Se eo o mai ai le teimia amate. Ele I uma I ngō. O na whapea foi la ia leo le whai unga le tenu. Kua fisi o kele ale li I leo le atau. Ai le o le naa. Epe o winga na ya leia na whapea na isi taimi
Ia, whai atu I ngō leisi ainga whātu I eila ia leisi teimi o na tūle whai atu isi ngō loutou ainga. Ia, ia na whapena leo a matana malama ia nai. Nai o mātou mātua, o mātou ainga e pele le loto mo le mawhauwhau. Ia, ia, ona o le nganga lava e. Wha mamalu matalia lātou wha aloa longa. Ia, te whiu e te te. Nei loa whola I le nā. E te le mawhauwhau mai le mi ngau I lau ainga poto. E te whoringa mai I te whaasausiri ma whapea. E apo le ingoa na mai e lesi ainga. O utau ainga uma. Ioi. Ai e te le manatu le whaaloalo mai e lesi ainga. La le nā sa moe ala iu na whapea nā. Ia. Se vai vainga. Ia matau tau atu, matau whaleo atu ingoa nā lolofa ma whapale ita isi tu o ainga. O ainga e pele I lo loto ma lau fatu. Ia le nā. Toi fo I mai lau tala I le se lau tau sanga o le laka pi mo ta. Ta au baba I atu ma le momomo le loto I le aso le nafi le ngata I sauninga lotu. Ia au le savali, au le nganga fo I ma le loto le fia awa I atu. Ia a ua le lei ua iai nisi o mātou uso na malanga atu I fafo. Ia whapea foi ia lo mātou uso. Ia namulo ulu fonga bua o le vai maunga. A pupua I so alo le a taua Hawaii le vea. Lea sa whai mo mātou sui lea so na nafi. Mātango fia sa vali ma wawa I atu I le tō tele. Sao mātou tā alo whatasi le tele o tau sanga ua mawai ua mātutua. O nisi ua vema tau ina o ekalesia, o nisi ua vema whaife au. Nisi ua malo lo manu malo. A o lo wa ia pea. E pei o le fionga atu le foa. Tau fusi sa lesa. Le sunga I le to ina. Ia susunga alesana. Ia whapea fōi le tōtele pe ona iai le uso ia whideaso ai masu. Tōtele I lātou. Ia manatu aila ia lea o le tele fōi ona I uso ia mise fōi le fionga I le lauli sa vai. Sir Michael Jones. Ia whapea fōi le uso ia whale paunga. Matamua Filippo ia aile ngata le da wawa ia tu fo I leo so Daddy Kaleopa ia maleo so ia Apollo Perellini maleto a tele na wai after ile tua o lo to tele lo mo pe lo lato so fua la de lei ma wa ma tua fo ima ia e tu salavala pe wo lealo ai e whawhetai o lai sila mai I tu e fia lo langi po whea le tafo lo langi o lo o ta whawhau ma e vai ma o no pia I ma atina e o lātou ainga o lo lātou mana tua pea ma whasota I pea ma le atua sa whea ma mana tua I le tautua whale e au I lo mātou fo I vai teimi a wa o le mai bua mai Ia mafuta mai lunga le apia fōringa ma le tātou YouTube channel, ma le Facebook page, ma le Radio Samoa live stream. Ia tapu wa I mai ai. Ona o le whaaloalo fo I le fionga le konsula, ma lona ofisa, mise le tātou fono fōfautua Samoa, ma le fionga fo I le teitei fono, ma le komiti whafoe. Ia e maise fo I o le mafutanga, so fatasi e whaife au Samoa. E au kira ni nei, ona o le tātou tō tasi le aso da nafi. Ia, o le manatu, ina ia nofo atu, na ia whātulanga, ma whātau teia le tātou pora kalame, ina ia so longa le lei mamanuia. E pei o le whanonga leo le fionga I le konsula ma le tama le malo. Ia, whawhita iatu na solonga le leime uma. Cancel ai male alu I Samoa sa vali lea.
Ai, e hoi tala to ina voi lea, tu isi mea lelei. Ai whai isi mea lelei. O lea tua, whai taimi, whai aso, tu ua wanoa, e toi wheilua iai. Ia ai mana tua foi. O se tasi le nei o matati, o matautia na whaia ele au le nei a mota. I lea whaiva sa lau iwa sifuru ma le tolu mai le toi mwhai ona solo ia ese mai le kālena o tā longa e maise. O le tala whaasolo pito o le koki mamatatia na whaia le nuu le neima le lana aula kapi. Na siampini ai le aua mota ai le teito fitu. Ale malis. Ma o i lato uma ia sa ta alo ai le taimilea. E le itoe filia se au teito fitu ale malo Samoa. Ma le uni la kapi e Samoa. Po se siatanga te ese mai seisi lava iuni e ese atu. O le au alnan sempini, o le au atoa fo i alea na malanga. Ia, nisi e eilona ni koko o fai langi le faulaunga, Sir Michael Jones, Apollo Perelini, fa pena fo i Filippo sa ena. Ia, fa pe fo i leuso, ia Danny Kaleopa. Ma le tō telo i la tō sa malanga. Lea ia sisi tangata ese mai lea. O le au atoa le nao le teito fitu o mota. Na o i Hong Kong. Lea whewha sa lau iwa sifurma le tolo. Siampini ai i Hong Kong. A le awa le nu. Na fo i mai ai ma le ipu. I lalo le teita inga ale li i whaiaonga to le foa tau fusi sa lesa. Ai whaatumu tumu i le tina ma le tamaitai o le atunuu. Le sunga i le tina ia Marina Schaffhausen. And we will never forget that. Tati a fo i le tina ma le tamaitai. Wa ia ave ai se aula kapi. I le ta'longa le IRB ma le Hong Kong Sevens. Ai siampini mai ai le aua le nu. I le itupu se mea mua whapena i le tala whaasolopito o le se lautau sango le la kapi i Samoa. E le ito e tupu e o mai fo i le taimile nei. I le ea se aua se nuu. E tasi wa o e fai masui o le atu nuu atoa ma le uni la kapia le atu nuu atoa le ala le na. O le mita whaia e o le ngona, ma le nganga whaaftai o lo soifua pēr le tō tele o i lātou, se i vanga nā i le sunga ia, lo lani koko ma whala. Ua whai langi i ale wholaunga. O le saunuanga le fionga le tamaita i pārmia i le so e whaamanui ai, ia i lātou uma sa ui mai ai ma whaafai lele le lātou ta alo la kapi. Ia maisi ta alonga e pei o le soka ma le whai pele ia po fusuanga fo. Ia ai patino lava i le ta alonga la kapi walanga isi e la kapi to e fusu. E fusu ma la kapi. Isi fo ia ta alo le soka o mai la kapi ia o fusu. Ili whai e tele la e le ainga e nisi tanga tole nu ule mele na. Na le tasi ale ainga e whai le ta alonga le na. E la kapi fusu te mai i le soka. Na le ainga sa vea. Na uso sa vea. Ile nisi tanga ta ese atua i le mea. Maal malama le i le whale vai bonga mo ta ava i ala mangianki. Ia mara tunu wato. Ia. Nga tau ai le whai le sao i matau i le nu. Tau o tele. Ia mai le wala ia lea. Tau ia se vai ma tau isi mea uma whapena. Tō ringa mal polo la kapima. Mai ta alo isi a upeka. Le ula fala le tō ma le fue le nale. Tau si ei le vānu nofo ma le ainga ma osi ainga ma le vā i fafu. E le kari e mai ele au. Le maitsa le kafifi mkwa maali a
Talofa William Tofilau, Taftaile Mafutamai, Polonga, Senora Tuyatua, Siliana, watching you from Auckland, Leatoa, ya, malo Taftaile Mafutamai, Leo Nangamele Tautua, Ile Leifo, Ia Fiafi. Luas Fumale Lua, Midu Tewote Aile to Lai, ono tatu bo mai lea. Ile mata upu maali lava. Na ona oto atu le fam sinonga ile asona nafi. Yesterday's court update of what's happening in Samoa. Wao le mata upu ile fana po le la au malos. O le o lo o whaia lana mori mau. O se tasi o li I leo leo. Just to update you. Wa oma le mori mau a le fionga I le komisina o leo leo. Talenga o paau. Longo I tino Filippo. The cross-examination e tuli loa I fesiri matandi. Ona o le mata upu na maliu aitu au ile soa la vea sola le tangata. Ile aso luas fulma le tasi o le masino ngā perila. Lua afe luas fulma le tasi fatua uma le whainga palota. Ina ua manu le tala. Ele ua toi fo I le amatanga. A o iai le komisina tuai o le leo. Former Commissioner of Police, Egan Kyle. Egan Kyle mentioned a member of parliament as a suspect in the hit and run. O le mea lai malia. I lo ufo I tali tanunga I le mata upu lea o whangasolo. Lea la sa komisina fui awai lili. Egan Kyle. Ai au tō silasila ia I le transition of power po le tūlanga o le whesuia inga o pūlenga ma whainga malo le teimi le nā. O ia sa avea ma komisina o leo leo. O tuila epa sa avea ma pāle mia whaawau o le malo tau ave ma le HRPP I le teimi le nā. Ina ua tupu mai whanau lave lea. Ua fasilingi ai lola ia lea ele leo o ia ele lo ia o le KC ia le sunga ia tupai sapani le leima le fanga o leisi lea moli mau lona lua leo Na whai atu ia le keisi tupa. E te manatua e iai le search warrant na sainia ma saunia ma tāpena I le asolima o me luafe luas firma le tasi. E o atu a Jesu e le fale o le ala. Ona ole vaenga na tā ua I le mori mau and on the record ale ali I o Sam. Samuel. Whapea. Sa ia se whana na tui nātu e le ala limoni I a te ia. Le ala lea nā lai o nā alu le suenga. Tua te I tupai. Nā te lei loa o le iai I whaabau maunga le KC. Le search warrant lea on Limongi's property because of a gun was mentioned here. A ole tu ai ngā whanala, whamai ole 45 Magnum Colt pistol. Na mawai. Tupai was stunned and caught by surprise. O le lisi la o mea Samoa o le whalo le ala. Le moa I male whana le. Ai mana tua le mori mau o Samuelu.
Na tui nātu e limoni i a te ia, se ato e whawhao tua i le whana lea. O le whana lea o le ta o le whāsfulu lima Colt pistol. O le ale e whātolunga o le whana lea. Na ta uatu ai. E alu e sue le mea o lo iai i a lauli ma olo o i la uale o tupu o i le vevesi o le malo. Ma le tele e ile le anga o mea. O le ale me whaile whana. Alu e sue le wali i le nai ta whana pe whalalo i se upu whaingo fi. Fasioti. It is on the record that Sam's testimony testifies that this gun was handed to him by the suspect, the ala limoni. And the intention with the instructions, o le wha moe moenga ma le wha tununga, to assassinate or commit murder, or in other words, it's a conspiracy theory to commit murder or assassination of two most senior cabinet ministers of Samoan Parliament and Samoan Cabinet. And who are they? Oi tangata ia leo o whaatonu nea. Sunga lauri le mari atoa, whapena fo i le tō whaia olo. A 450 vai. 2 locations were given to him, as it states on the record. Lua me e alue puluki e le wali ia. Pētu ui se wha leo ina i se ngana lata mai. Ina ia whaingo fiu. Tu wawa ai whau whaunga. Wa lea na whai mairisi tū. O le sunga ia Sam, malisi vaenga uma ia. O lātou tala uma ma mori mau o whauwhaunga. Conspiracy to fabricate evidences or tamper with witnesses and evidences. And what now? They are surprised. O lea wotoi watu le mata o le au o mai loa i nei. Whauwhaunga nei langa o leo I lunga o mori mau. Peo no whatul teimi leo sola. E matua tei I mori maua Samuelu. E te loai, e le valea. E le I fufawina. E tu sai malana lu I tau I alimoni. Sau. Alal me, ai ei se meilo manava sau. E sau watu, sau. Sau tā whaafsanga I ma tā wha masino. E ai stangata pepelo e whau na te whaia ni upwha pēo, ma lo I atu oe. Sau tā o I se mea lau I luma o tangata lau tele. Te I whaafofonga, ma whaia le lātou wha masinonga po o I sau. A o I se. O a lau tala I te whinau mai ai. Leo o walau watu, you've been called out. Come on, man. Come, let's play. E la se faufonga whapena. Tua le whewhea Samuelu mwhapea tui leo leo. O ukala ula ma ukala whapiri a. It is amazing. Frank Cowley from Brisbane, watching you lea toes of him. Lesi me lea ta ua lea o mo mai maulea. Ele ia vea leo leo le whana. Io. Ai sa te tau foi na mai li poti na o le whana wa umana le stala pa o le whana o se whana e tu a inga e whaatanga I tono le atunu. This was the same gun that was given to Sam, as Sam mentioned in his testimony by le ala limongi, or the allegedly suspect in his testimony, to conspire to commit murder or assassination of the two most senior cabinet ministers, Mauli and Olo Fovai. Le lafo o tula I mai ia le facilitele lavalene. This is the question that has been asked by the leading KC
le lo ia lea o lo o ta ia le suenga lea matu I fesili. The big question is now, where is the first file? Fea o iai le whaila o le ulua I suenga lea. Fea o iai le whaila o le ulua I suenga lea. Isn't this the file that is suspected that was taken by the other policeman and left with him to American Samoa? E leo le whaila leo le su e nei, le na ta uana le loa, na alu mai e mia su o mai ia. Whaatasi ma le telefoni a Samuelu, I tutuilam. Ma vatuan. This file is allegedly had been taken, na ave, lost, leiloa, or hidden, or nan olana na, hidden somewhere olana na, or destroyed. Be ua fa'aleanga ina fo. Le mele mali la falongo tu ye. Le maule naf, mele wotu mai. To lua nisi leo. To lua nisi leo na lato wolo ma ave le tamaita I talavou au le leile ngo ya Marie. Ave o le matanga luenga o tavaleafi. Esu e ai masui lana molima. Fai mai ele iai I o le taimi na tupu ele wha lave mai la te le iai fo I Samuel. Le fo I la o tilo. Ile vao le taimi na fai ele suanga Marie. Ile a soiva. Ai wha ato a maua mai le talam le suinga o le mori maua Marie. Ile a susufa. Ia e whatu iai alef lama wa umi ai le taimi. Afe mai le ngā lui ile aso fai ungol vai aso. Ai abale tua le lei. These are the services that run and operate 7 days a week, 24 hours a day. Leo, fale mai, tine mu, fale talavai, ele malolo, emergency services nei. Fitu aso le vai aso, luas fulma le wha I tu lao le aso e whai ai. Whamai. Leo tu whai tau le transcript a wha peletania. Young Marie was apparently released to the care of the other cops, saying they are related and have family ties. No man whatale loa Marie o le traffic department. E leo e to lua walele I ta ua mai ngō leo. Au te fia I loa poi. Alango lai tau fi mai ele whamsino. The transcript in English la leo te whai tau utu. Young Marie was apparently released to the care of the other cop, the other policeman, saying that they are related and have family ties. Umalon su e mai lo lesi leo nga lesi leo. E ola walu ma ave Marie. Ave ia si tēnei titi lea. Nanga o mā ua mate a inga. O mau mai. Leanga o mā ua mate a inga. Eile mā so tanga whale a inga. Lale mena tupu. But later on, she was sexually assaulted and violated by this cop. Ai muri ando le fa to ai lone le fo ilo loyo. Na fa ile me matanga to stene fa malosi. Ia pena yese te tulanga e mali li ai. Ai fa pe se me fa yese leo I sona teipo o sona tua fa fine late ainga. Where did this come in from? Ana fa feo na tu tia I mai lesi leo lesi leo le na la fa su nga su ye le mo mau a Marie e te alu ma avelang o ting titi o to ainga
e whaapea ni winga o se tu whanua, e whaia I sona tua whawhine, ai o le malo, whea la le me malu e. Tintiti o lona lava ainga. Ta whewhe, this case doesn't look good for police. It's not. Right from the start up to now, matangata o mai e muri mai. Mata iai. Whawhongala iai. Ne mata ngā o le mea ua whai le leo. Arafa mea le o mai le temi nei lai whai ngā luenga le leo le nā. Mai ta tau fo I na mori mau le leo le nā, ai tuma I whasiri. Eloia. Mata ngā. E mata ngā. O whea fwini mea whapia whai mai o leo e a inga mamari a o lea. Wa toi nofo, toi wha malosi ia. Ma whai a inga mata ngā. I siona lava tei. Siona tei mo siona tua whawhine lai titi. And by the way, this same policeman is still employed and working for police up to this day. This is unbelievable. Very damaging. Listen to this, Samoa. Ila tala lea lea whaiatu. Langa na whanau mai ai I ma mea o te whi nau atu ai le tele o te mua lau launga. Au tū o le telefoni. Au tū lava I le telefoni. A lea ua mau ai ma le whana sa o whautua ina. Le mata upu lea, conspiracy to commit murder in a gun has been presented to Sam and he touched it and he had it in his possession. He took it with him. Many ua tātou talanoi, wa uman talanoi anaf. Wa uman ai lunga le record. I le mori maua Sam, wa uman na whaasala rau le lalolangi atoa. Listen to this, Samoa. Lea le tala Sam no ua watu I le whana. I mongi o ke lewa lea. O te lewa lea. La walu lai whanga whasioki ia. Minska. Ia umatoi whato ese mai. Ma lia lua fionga I minska. La uli ma olo. Ere o au na mawhawhawha. Se mea mau te le whaia se mea lango te alofa ilo. To lua ma la whanau ma lo ainga. La walu lai whaina mea a oaie. A oaie tausia la whanau. O se foi la morianga na whaasanga I Lisa Marie Schmidt. Charges pointing to her of harboring the witnesses of Sam Sivai and young Marie. A le tala le keisi. Ele se tu la fono I leanga ele I convict. They didn't convict Sam as a murderer, or as a killer, or as a thief. No. Ele I ai se soli tu la fono ua wha maunia ma ua fale pui ma tuli ai se wha salanga o Samuel ma sola I tua. Ai su e leo le ai. Nothing. Nara fo lana fina wei ia keisi. Sa le te tau wai I leo o na whaulu ni mori mau. Ma whae oi ni whae ni mori mau. Ma whaulu ni morianga I lunga o le ulu o lise Marie Schmidt. O le whanga lea na tu inatu e li mongi a Samuel. Tua musu a Samuel we sui se beola na whamtalanga in his testament. The gun le ala li mongi gave Sam to murder Lauli and also a four was never used for its purpose to commit murder. Li whanganga nga Sam nang lau tau tala mai Sam o te le whavalvalea mai o te le whaongaina. But instead, whalongo
Instead, Sam exchanged the gun with a drug supplier that was later convicted. And who's that? Alulea Sam whātau le whanga. I le tangata e swafa ia Darryl Mapu. Tu ia le whanga e meila na aisa. Le la e le o mauti noa. Pēna mafua sea o na oso le fia o Sam. Pēna la ititi le aisa na maua mai ai. A le watu le whanga ai mai le aisa. Pē la ititi se tupe, pē le whetaui ma le fia ma le maria i Sam. Alulo ma Sam ta ulo i leo. O so whai atuai leo Darryl Mapu ma maua atuai. Whala au whasaina, methamphetamine, aisa, male whana lea na mai a limoni. Lau o limo Darryl Mapu. And that's what happened. Police raided Darryl Mapu's home, charged him, convicted him, and sent him to Tanumalela. Alai. Eu malaki mia roka. Oh, my Lola, analysis, my personal observation of this case. This case doesn't look good for police at all, no matter. The big problem, o le whawhitauri tēle lava le nei, ua whea ngai nei ma leo leo. Amata mai le komisina so mai e matupai lea ua su e po o whea iai Yeremia sua. The police now faces. This investigation has been exposed. Police failed to produce hard evidence except hearsay evidence. Whawhitau te lele nā leo o whea ngai ngai. E tāua lunga atu ai. Ia le transcript leo. Whea ngai leo, ma whainga tā tele. Ina ua silingia au mai le wha maoninga o lātou mōli mau. Ma mea ia ua au mai I lumo le wha msinonga. Peita iane, ua I loa tuai. Ele aini evidence o au mai. Ua na o ni mau ai le wha maonia. O le mea na wha alongo ai ofoi mai e le stangata. Hearsay evidence. Inadmissible to court. Ili mawhaiu na wha o ngā. And I think my own personal analysis and my personal opinion that police have been upset and disappointed and they are angry with not being able to produce or find something to pinpoint the evidence against Sam and each and every one of them. Yeah, I don't know. Yala fa maile tua vai lo tusa su tatu manuia. Yanga le leile tua I malo longa matali ngā sua fa perfo I yosi ngā tau ranga le nei o fiafi. Fa mangalo fo I se leo le au le nei lau tau fa fonga. Se upu o la vale I lau tau fa fonga mai. Ya. Fa mangalo matoi fa fo I mai upu o le a tau o se vea. Fa wau tai au le tātou talanoanga o mea na tutupu le so. O le a tātou talanoa I ai a tai au. O ananafi le na whauai le tala o le so. O tala nae winga I o tātou tangata ananafi ma le so. Those were our people yesterday and today. We'll see you tomorrow. When we tele le whafunga mai te mamtina mātua le au whainga runga tutofi le tua. Ia, whapena fōi ona iailo na anga lelei. I lo tātou atunu. Tu au tau se tasi o au pese, o whaingoi na. O le nofo tō tasi. Ai, o sa walwal tō tasi loa u la tō ia. O tutal sa o le ainga le tai. E mo mori atu ai,
ia lei ataua I lunga le vasa. O vi tele, alofo tele mo oe mo tau lunga le tātou apia fōlinga mo le tātou Facebook page, YouTube channel. Please share our program and share the love. So fuamba ia manuia. O uno foto atasi ma fau ngai wa sau tualasi le alofahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si ole o e tafia falomo iai la upele ea o ofea o e iai Lalolangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Be ana e la Talata mai Se kusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai Le timu ngai se ito mai Wa o galala le fia inu vai Fai mai e so tala Po o a upele